Nina wikwatu kana musia wa Mutongo TV na mwithuke ise wa Mutongo FM watinda nesa muthanyani wa umundi twi wa chumwa matuko ni miongo ile na nyanya mwai wa monza mwaka wa ngili ile na miongo ile na inya kalibu nthini wa kilungu chayo kuombea siasa watondo twika hakela wa chumwa twiko manavana atongo ikipathukanio na kwinga tekone isu ingi twinena nisia maundu ala maendeeno kitika vandhi itu ya Kenya na chumwa keima twitha kunikela tukasisia ni chao tukathoima na inde yu abika wa chumwa twiwoka vano na tongo yi twi ya ba mesani na twinenania na kuwe mwene ndio yumya mawoni maku yulwa unenanya witu utatwitha tutwaishe na umundi otondo kona kione chaku ni quality ekulio Mheshimiwa Kalonzo Musyoka yunewe we na mwenende Mheshimiwa Kalonzo Musyoka newe we na mwenende kitumi chako kulione chako kitumi chako kulione kwithiwa Mheshimiwa Kalonzo kwa ivinda yino ndo amondo ala maende kwa oyu ni wonekia yungama na muungamo mumu muno awetakana yuwe ekalangale koni ya ulei na ndakwenda mwanya ona umwe thini wa serikali ya Kenya Kwanza ona vai mundu wa chama cha Wiper uweza kulika serikali nesu na nuwetie ingi siakana ulokulika chama ulokulika serikali ni ya President William Ruto ndakasi atumitwe ni Kalonzo alike eweka kupunga mwa Kalonzo ibindani ino ni wonekete we mumu muno na yino tukula ni Mheshimiwa Kalonzo niwe the last man standing kwa kio mochake songo yuniwe ukwete ebiana newe utialite na mwenende nondo kuyana na ando ingala ni medukeisi mease Mheshimiwa Raila Odinga no bunani enende era no bunani enende ulotide na enende no ndabye mawoni maku kwesela ile itatu okenda imwitano namba yotumani mukuveva tendivi na ndeni wa mitandao ito Facebook Mutongo TV tu live yemo kwa imwe kwesela page tu ya Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwani rasa skito kwanzo mo fire na mtandao ni wa X ni ati Mutongo TV KE ati rasa skito kuna hashtag ni kombe ya siasa kwesela YouTube tu imwe kwa imwe kana live via YouTube subscribe ni Mutongo TV Stock FM official namba ya simu ni sipo kioni kwako 0799870066 noti monza kenda nyanya monza noti 32 izino namba ya simu ya kiseveni saasi ya kuna simu sia vikatha yese wa TV radio nikendo ise thani twegwa na undabia mawoni maku na ketha wine kulio kwa atongo imaitu wise thani wakulia egombe ne abingwa tulikevo tuyumala tumale na mesa kwa otondo tweka kila wachumwa nyeni twarasa sikitoko anzomo atongo ima kwa mavikie atio bwana FM Fred Mbadha newo matumage kwa baza kuwe bakube nokite obanza obakube nokulika ba itina wandatika itembinge muno wizedi ata kwati ani heshimiwa ni mavikie nendo manenga mwana yu wizedi ani maukedia nikenda wizedi ani twambia imwe kwa imwe ndi umuthocha ba studio kwevinda ingene zinyonde mwe ayini bayo kumbe ni siasa indi muyani omonde ina muthochana ko mutungia mubyano ndo akubatha mwana wenu o masanya azuma weje okukabatu nene na yenende tunene nambai ya mukamba ndatwela kutomeka muno na ile twitomeka nikusubia mbai tusubia mbai Mheshimiwa Maluki karibu sana ututabie kitu ati ya gwejao karibu kombeni asante nenda kwa samanyo usinikevye aseza maitu nanditu kwa chao kana matwene sa kumela twaiwano netengethi mbinge muno kuma kwa andu maitu makuma kithumula kwa Mutonga ala nitongwesie ni muthukumo mandu mangethi nyingi bano na andu bandu beta wakathivo Catholic Church ni mesi kana twina Mheshimiwa Munthe na Mheshimiwa Kameno Wokie kuya kuitu parish ya Kabati na aruteleze muno kwa kanisa na none ise metuke ndugu tukibingwa that parish ya Kathivo parish Mheshimiwa God's will to come invite gina aruteleze umandu mangethi na matunga mubea muno yes na ni makule yu twenda ni pamwe twi mwamba na kambo ndhe kula mai nundu mundiro nene cia kuhusu mbai na Kenya yes mbai na nthi tunanya twi mwamba matwi mina nitukwithia twi na usungio wa kila tunenanisa kwesitwa ni twa Mheshimiwa Paul Maluki MCA Musabwe ward yesu ya Kithumula kwa Mutonga haya uzini Mheshimiwa wa Kithumula kwa Mutonga kuya Kitui West county ya Kitui twina gevano kuya ground mamweta kivuti ya muthiambe iye ni kuvuta mathina alamena enende ma Kithumula kwa Mutonga tuyumala
Edha meza kwa yake. Mheshimiwa, karibu sana ikumbini. Asante sana. Asante sana Erastus kisese kicha Mutongo hii nundu wa mwano naende kwa education karibuni nino tanu kwetha na kwata mwano tuko share timaneondo tande tiende na teito no nenania thiulu wa kwailia thino yito ya Kenya. Usini Mheshimiwa Joyce Kamene Kasembe ni Mutongo wa kaka na mujumbe wa kaunti ya Masako. Ende Mheshimiwa pole sana tumiane sio bailio ko mwezi wa Mheshimiwa ewa na kawasiake ona thina no nzeve no yo vindukite lakini tukumiane sio bailio zaidi ani watu wasongana mbe ku karibu sana then wa studio kivela kiuko na kiki thei ni cha Bwana FM ni ukite mutaalamu wetu wa maondo maki uteti netina ndataka iteba sana kwitha ikwate yani anaito ende wene na ni okulia we musiaisia utosiaisia na mwithukesia utuithukesie kwa woni wako weona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka yuniwe mundu ula kana muteti ula wina enende nondo wa mwithukizia asia yuniwe kwete Gen Z ne wenga lekone ya Gen Z ya line tengalekone isu na niwe wina enende na no chumane kibala toni atangazo ta Mutongo wa Azimio Mutongo wa Azimio lito Raila Odinga indi atongo yalange ma Azimio Mheshimiwa Kioni wa Malwa demeli wa mutangaza Kalonzo ibasi Kalonzo ni woko Matongo ese nondo Mheshimiwa Raila Odinga akwati kwiti kivela gecha AU ku Kalonzo ni wa ilo Matongo ese wenu kuona Mheshimiwa Kalonzo tawewe na NND ma Kenya kwa OU na ikulio ingi ilangu tha ndiambia na okola kwi aheshimiwa na kuna onenge mawoni maku kana nukuona kana woni wako niwe yuloa kikiende cha broad based government serikali ya kwete and on the bamwe ateti mangale kwa ya serikali ateti maulei on the kukavamwe broad based government woni waku niweba yuloa ke nondo nenda tuambia na Tongo yuloa pau kwa broad based na gwe mwenende ningwenda unenge woni waku yuloa broad based government woni waku niweba. Bwana FM karibu sana wewe yagenda tuambia kedi yako mano nikenda tuambia okay ati maitu mai kumbi alama twati ya kamemene kaitu kama pisa kala keto wa Mutongo TV na alama twati ya kamemene kaitu kawa seketo wa Mutongo FM ni obanza oba studio ni nene muno nende yobanza oba na yu nene kalaba twitani twasi amu ya bingwa manyongete kona na batengwe mwino bingo ya manyonge na yu twebai kumbi na rodo twasiane nese kana ela tukwambia cyane kitu cha ikumbi tuyumaluka etukwetha kala mundu akuita mesakwa ninye wenyu Fred mbadha ula analyst wenyu na mwiye nino tuikawa unene ya maundu ma Utongo yi na maendeleo na yitu ibae no ni topic yo muthe na ene Erastus ya meweta na nundu usio Mheshimiwa waitu wa Machakos tuyaetha twiyimwe bae kumbira lakini ningu cia asia muno na itu ithianire cia thini ci kibathukanio na ni ci wi Mutongo wendete maendeleo muno na ningu nenga enda ya nundu akiu ko no cio kwetha twethia no munthi kumbini ningu tungionga imubea munana wo ngite tuwapa uni mwita last time na tie twazi tukameta muthukomi wa enende ma kwa Mutonga iko asiaiza maitu twetha twimwe na mwe yitwikania sana tiyumaluka neze twetha twendene sa yitwebanga ya mwathime asante muvya muno Bwana Fred mbadha no ndio twethe tuambia oyu ku nene zio yoba ndaze studio nene nene aya twambie Mheshimiwa Joyce Kamene nenda twambie naku obuli ikulezi ni nakule mwenende tunamboleka ndeni wa makuli alangi ni na momo thanyani wo mundi na ala enende makwetha maikuli wesu nakulia broad based government bawe tina ndotonete cooperation government tukona grand tukona coalition government tukona handshake government na yu ni kwena broad based government kwa wani wa Uganda tika ile yoloa ki kwenda kido cha broad based kana sene mubea na ndia sete no ni musumbe wito mindo His Excellency William Ruto o kilana ange weno ya broad based ayase no kwenda accommodate opposition ona kaunda nea sia opposition
ila wanenie waisi enda kwa accommodate nondu ni wethiie ciana imbe nditongia mobea ciitwa GNZs pondo inanenie na wethitwa yethukisia ngewacio na no kuona waile ethukisia ngewaisu ambo abetange serikali nayo ya mawaziri make nikenda aete serikali all inclusive na twatato sisia youth ne ya nene GNZs ne cia nene violua maye nimeenda kuona serikali no thina cabinet thina youth thini representation ya youth bo ni kwenda ona maslain mo with emethukiwa ndiacia nondu ti yako mana since ndo wambia ndie ndo unenga nepole nondu wa GNZs ila ciaetie mathayo na to na metia justice na undu ni musumbi okasia no quote broad based government oila yutetele abetange cabinet ino okie a recycle yo asu na adhanu ko bande ni opposition amaongelela osana ongelela ndeni ya serikali na tuyadhiwe no yo broad based government which we are yet to understand meaning ya broad based no imyao nondu aivunzia ne waisi ewe education na ewe either we musumbi to na education kila ciana icio weta tiya weta utambiye ba opposition ciana sina isiete ati katiba kaituka constitution ne kanengete opposition ngewaya oversight ya government tiko likandeni wes likaleni kundi kwa longo ishimone kana kwanzia makanenge president ena mea kana wendi wa kuvunzia opposition Kenya wesedia nikilando nasia nioneno seleke mwingi ndeni wotongo yu waendo kwata solution nondo wa revolution inoteona yukite na siana hii bandu ba wendo kwata solutions ni kutumbutha nyama unduonde nondu ndwenda atia na tito endaiwa na neta chenga bingi winasio thank you nituka twende embeange mheshimiwa Maluki kalibu inge kombeni tuwa wabune koleti ene ndingi ni meri tumeikole broad based ino nginya twithe na tongo ima opposition ndene no kwa mheshimiwa yasia president wa rami wa opposition yosa yake aba serikali ni kuni kumaanisha ni to kwenda mina opposition maoni makuloa broad based government ekana sie bwana Erastus historia yanzino ni kintu kimoteza kudua we with kana kumiwisha we anasie kintu kimwe na Raila Odinga they are very unpredictable nduma nasuo abange tara aniwa kitumwe uye twetinga ito enigma Raila ni mundu bona gamwe bange tokomana na zenzi yake ndizi atumia ziba tumia zenzi ya mwezi mwe mwanzo loko manake na izenzi no kwa twika abe bindo atwika governor iboswinde no tumia ilo metwa zito alende mimi makusiao makusiao no matumia mugaidi nasi kuma Raila lo ambiye ku vice president 1997 to date atibinda Raila waiza kwithia katika opposition ndaza kwithia katika opposition amanuva his way ageza kwithia serikali whether as direct katika serikali kana indirect katika that government yes Nikki 97 towards 2002 wavaite ambe ani omokie mambe ezi ya cooperation mena kanu na kwanza I tend to believe nogie ya kwanza ni secretary wa kanu au oge na chama chake should be 2002 mali ka MOU nikaenda ba form coalition government I mean NAC
na nundu MOU imwe katika that MOU yai kibakio za usumbi Raila ilo tuki the prime minister nundu ki happen nuonie mathialu kana mituki muno 2005 ibinda wako referendum na ODM ya nengane rebirth ya ODM. The rest is history. Okay. What am I trying to say? 07 ila yokie chadhi kuno chadhi mali katika nusumukare ro Grand Coalition Government. Na evidently ni nusumukare numbe maana umya minister umwe ndi mnyonge umya assistant ndi mnyonge. Lakini kitu lego kule bwana Rastas 2018 yokie ora ile the agenda of force but intention yake la political party kana coalition sithi ya kusovya serikali kundi kwa utanambo ibazane kana Raila no sukuma kukwatianya na serikali ndiyo yitha yimwenda na the intentions ya every political aspirant wenda presidency kana chama kithi yani kwenda usovya serikali na ulika serikali ni but mundu ona mheshimiwa Joyce no kwirika nayo kana kwithi ya opposition kwa yemo yo nomwe mayo tanu ma celebrity yakwa za opposition na kwa evindesu they talk ya ntame opposition kedha ke umuno okay ke na you Raila okayebi ina kwitwa wamitata broad based opposition alternative leader ya aneo alternative government opposition ni nenga nae ile kitu na na lastly serikali ile yoza kivila itangaza serikali yao opposition like real na itangaza serikali yao ukila mena shadow cabinet ukiza ida minister of finance ula wikivila ni wa serikali la sitting anenga ne budget na mwa nikaenda ku play oversight maile kunenga ne their own budget mila mekara nikaenda tuka compare tondu twasia opposition ni alternative government tuka overthrow no kila yemo holika maile bila matongo echende amambaka mukeria mwina policies ya how to govern this government tukaambia na leo tuwa if ila tukwenda ku oppose tuka oppose o tuende na unenga alternatives but prayer every opposition ili ya serikali baluke nikana moge kozelela but no this time round Ruto was somehow sharp nundu lazi usumbwa ndhe jambe ni makwani chakele ni mauta ni mambarane mathea mono hizi no finance bill na you President Ruto ananengie ODM finance maka zote ya bill ziambara finance bill. None of this finance bill no setup wenda kwa setup yekiwe president wekie ODM no this setup usi now no rather ni setup lakini serikali enda utereza muguo nundu oneka hata wa Ruto yo enda utereza tutereza muguo akatwende yambe asante kutereza kwa muguo bwana FM tongo yolo wake cha eto broad based government uwe mutaalamu uwethetwo yate maundu motongo iba Kenya kwa ibinda yasa dizi tono joza na nundu NND ainge yume asia mheshimiwa Raila musaliti NND na nolikanile na serikali ondo weka niwe mheshimiwa Maloki ayase history ndo some do away ndo some betanga ya bagu tu Kenya undu wambe muzumbe nondu ibina muno na ndena bika bunyembe ningwenda kutunga ngai mu bya nundu ona wakeli chumo ki kwete othela tinaina kimako muno ndu nthi itu thiende na wethia twikala twizi chuma nikirekia gutha mithenya 5 kina mithenya 3 nundu wakeli na wakana sina isiki twa sikatwika ni mithenya ya andamano na yu ila undu cio naende ya wapi ko bano ni kwatia kula gutha makomano maingi metha mainena na ati monde to ya ngai kila mundu no nanenye na ati make na Kenya ya nena yasia tinene na ngai nundu zunge wa nthi no ngai yokwizo tunena na yu okwanze mwakanenge undu wambe
whether ona mwandu maendee yata ona popa endee wata peke nduke mwe Paulo na tabizia kanisa ya Rome ana miye maundu mo ndeme ka kwa kweta usio lungu cha na muzo amengolea kenda na yu azisia okay make ke kwa na teti o kwanze mweka nenge pe ni chambio thezia umute whether wakana ubitie kuthi mute ya na tethukizia ndiko na tamabangero ndwa wakeli na yino ndwe maluki natiambia ninje nzino kutunoko zote kana bege mabangero wake lakini ndinewa yuko wazizia mugono wambiye onaketha no meza kuamuka maikuli ondonge mbembi kabau netwa ni omugo chuma kiukithela na kiambia twina mugo a bit huyo tutunga ngoyano ndo wake okay tayu siasa yes biba siasa kala ata ni ka siasa nendo kutapia yuloa maundu atatu umonde topic itu ni ya mutongo yuto kamba mheshimiwa Kalonzo Musyoka kana niwe ulawa mwezo unja katika azimio na ula atua hu azimio na atongo itwaze taana mekitumi na atongo yazwa na umweni mheshimiwa Raila Odinga mheshimiwa Martha Karua mheshimiwa Kioni na mheshimiwa Wamalo na netoni yegela githiwe now yue yote sia hizi chao kigo to broad based neta na kwembe muzumbe eno ndwebi na mono nundu muzumbe wa musisia nesa methoni make kuma tena paimu thana waetha aesilia kuthukuma ene tinga na yu ne bidie meketa me uthukuma emwe nundu wa chao pe oneni umone na wana asomi wasi hai mumaitha waku ni munana mumaitha waku ni munana na pe kindu kimwe atongo ya meki ya ICC manane kina nene no mutongo witu kamba mheshimiwa Kalonzo Musyoka ati atongo itwale yako thatwe metho kikundi kiki kwetwa njenizi kikatwoni ondo tela hizi na nendo kutapia ndukone atongo itamatene iwange wezu alame siamani sio ndesi oseti ni mane uyenge wezu na mathi mebinge ya rumo ne mama kula ni ati okay njenizi ni mekule sindu siago ateo lema ikule sindu siago na itutiba mazi tikaende ya kwitho atili una tileo salucha njenizi ni tono rwete ondo te museo na meo kuma kula ni ati meo na nendo gote bigela kana atumie nendo gote bise bake laki tumete ukona sili ukona akango type specific ukona muzumbi hizo kuma na Raila nendo gote bikitu kinja katika uneni wa siasa ila maneka lende manengo jindu maneka lende manengo jimana kula ndiati wenje nzime aziata meazi hashtag muzumbe ume aya muzumbe akauma twina option sipa ila pa option la meni tatu option yambe ni muzumbe ndo nakuma jenzizi kakwata mundu wo muzumbe ndo nakuma namba ile yako za kibela muzumbe ndo nakuma uzoezi makosa kibela na yu makula ni meba ati yo ithia tateti katika sinduzu si tatu yo kukabika bandu kukatwika ni chama jeshi atati tetethekete ati mazi ayete tetethekete okay kikabika bandu kozo ni njenizi tetethekete ati ayete tetethekete okay makula ni ayi yune ndo kutapia kela etinga na muzumbe bana kula ni wo muzumbe akauma kibelana option ya gatatu ulotwika muzumbe no ne munini wake na yu ODM nizo bana kula twazi ODM na kula ndiati yo katikati wa muzumbe ula wibo na munini wake kwitu ula wikabana na nizo ndo mana kwate yani kwa ODM ula wikaba ni muzumbe uzuwibo kaba we aende kwetha ya muzumbe nelo mana kwate yani chuma kwate yani anesa mena ukatika mbodi room elo nona maithe langa ibila cia mheshimiwa Kalonzo Musyoka mana makwate yani te mbodi room maka kwate yani ati ilati uthipaya ijete manie pando twazizia muzumbe na munini wake kaba muzumbe ebo newe kwi munini wake yuko uye ta ODM andu matwende kana maleo twenda tetumie equation situ sio nanyikaneta akwata musumbi kuoko pandu ba munini wake na ne utabe kiune choma na bangie kweka na ne choma neki na yu gwewa mutongo iwo ayasya ndesike lakiende
nienda gutavizia ba mundu la we Erastus na acia na ethukizia maitu kana mutongoi wa ODM ni wisikila kiendeye kila otekwenda ndenda ukulwe ne ndenda kuoneka ni nthi to kwateaniye yana yulwa yana na muzumbi nijo kuwa yazia nyando azuma ndie ndesi indi nienda I wish them all the best. I wish them ni mekwatisi oseo mawea ni asumo yo mekwatisi oseo ethande siata ni ukule we tingo ndu mwezi ni mundu wakwasia mundu ni wendi ata mwezi na akazi no kumwekwatisi oseo yuko nenda ukutebya neza nendo yunjumaluka muzumbi ni withiye ko nani na nautavizia bana kwa muzumbi eko nani na yule withiye eko nani ndeno ndungi nundu zilingizyo then you were cooperation coordination nuzumukate handshake na kenu wakamanda tamu yake na tamu yake ni diba broad based tamu yake to broad based. Thank you. Nenda ugumarile na yini yo ukwatizie na niyo uendezie na tiende ningu kuonye kila gitumite ise uko nange tibutu yoke tobo Mheshimiwa Joyce nenda tusioke iba kwa the main topic yitu muthanyani wa umundi Mheshimiwa Kalonzo Musyoka of late ala mele to bayate yo detiwa Kalonzo no kuona ka wayo na muungamo mumu muno na mupyo ondo na mwethukesia mithenyesu yo nginya umonde inene ya kanisa no mwe kwa mwingi kwa chuso mwingi ayulo niwende na kurumelia muungamo wake yu ikundi yakwa ni Mheshimiwa Kalonzo kwa oyu niwo mutongo yula tutonya ase yu ukwatianya na inende na ula okwethukesia inende kwa oyu kana sie it goes without saying kana Kalonzo you newe notasie we official opposition official opposition nondo ne mambio nenga Raila time ela watangasie nafasi no ya AU no kwendo thiko lakini yuyu ukiomeke wa was elatonie atongoi ma ODM na atongoi ma opposition on the mokela ma kalande ne manamu ile kuoko nete noniona ndeno amindo na ona mama mosisio he's firm enough ne wene kila kiende na ne wene mwenendi nombaka to the trainer opposition strong the and I think he's qualified wasisia miaka ila wena yonde ne siasa ne wese siasa sia Kenya no ne sapio na ne wese ondo dati dealings isi edho asiende na inasi ningu wa moyo nondo inese no tometo Raila miaka mbingi waka inge gwa kondo wakeka na yoko twekeka omo saliti ni wa watermelon lakini nevu ningete yonie bona fide esito ya watermelon belong hapa nondo nyenese time always tells na reality is dawning otoisi sia ingo wateine ya Raila muno tasie une mutumia miaka yake ona ya politics wona ono noye ndene ya siasa na wota mundu no ingiona te yune na muno tekito umwe we mutumia thiomwa nondo party la wathaukie ndene ya ndino no temese however no nipo yanga ikeka no ukie ku face out aina dignified way ukethe andwe makamo lakini yu atatana sindu ila si kuandikwa social media no tia mutumia monenge ndaya siana isi ewa wor kona sia vita overboard akatabu wae baya wathio nunge wewe waku na ndukula sio bo wa mwenende na mwenende abikete ba what am I saying he's exiting na iwe seba yaileka la be vacuum na ito the most competent in opposition right now as we talk na his excellency Kalonzo na teitonge angaimo bea nondo ethuete nae wena backing ya GNZs in fact we are sorted wena GNZs as long as siana hii ni siya test na siya thea wendo ba unondo your own selfish needs nondo atongo yete thoki siya siya twapyo tasiwo nila MPs TMPs anymore o interest wito ubinafsi wito na nyendiasia I refuse categorically kwasia I would rather be in the government. I know there's one thing I state on anembunge nime say there is a lot now yethi ya mwathito na kukethwa
but I love remaining with the people because that is what took me to parliament for the first place. Nundu ninise kwikio na mwene nthi umia no kethia bai mundu kaunga manesa ayandu no mai maka negotiate wa yetina iti mbuisio negotiate wa anandu mena families siana siaiwe mawea siana sio thini yako malelu misappropriation ya funds ni sio need ando with the men thini ya opposition na mayaeletha mainengwe baki nikenda mavitukithie kindu kana masionge tetha ti farm na naku ya kizazi kiki etiwe yoba we will win this government na they'll toe the line ona ti lazima tikasumbika lakini mama kambi yaika maundu nesai so that is all we want wajati lazima mukasumbika ndi mheshimiwa Kalonzo aite 2027 no next president na ningi ndia si unondo wese o kuyana na mindo siake nondo otawalite nondo wisikie na nune yesiana sia mutabia ubongo na baikende chakune na achawo osunde sotu kama mutongo imwekeku nondo wa nature yake wewe yase automatically he has to be replaced kuyandwa ngwe mekwase mheshimiwa Kalonzo no kutake advantage ya Gen Zs enda kwisukumia kola kwe Gen Zs na kuona kiuno kinde self-explanatory every twebo last year's koina agencies nitoni hivi street scene nondwa bill no ya 2023 finance bill ailelo kananda ailelo aiba yasia no aibo tena kete isukuma te yasia waende ushuru wambe yongela zakayo shuka chini na kiama bina naongelelo ushuru kwa I think ando maye maweta mamu disclaim lakini netene nesa ebo mutongo iweketumi mutongo yote itomo mutongo that is the best thank you mheshimiwa Maluki yes mheshimiwa Kazimbi yase mheshimiwa Kalonzo kwa oyu na kumatene nondo amomethiro mayona Gen Z siukie na wese ya Kalonzo no kwenda kwa line namo yase thiro itete mwene ndi kuma ebinda ya obawiti na nginya oyu niwe wena mwene ndi disi kwena nagu mheshimiwa Kalonzo oyu niwe ukwatie na niwe wena mwene ndi ula ukwiwa tamubini ni maundu ala maende yemo no kuma kwa serikali ya keke tekana siali nenda kwa mutungia Kalonzo mubya this time round nundu wa kwitha na farm stand ethete ebudho nundu wa his indecisiveness kwa makwitha na muungamo no watu kaneno kweli ibinda eno nuratie muno nundu wona kindu jawe ro majaze Stephen no with etiketile ini Kalonzo no kwitha ile no the same person now endo kutaya kindu kama and I've been saying here I've been there na manzo lastly no akuli kana Azimio panene about Azimio and my position was Azimio ni akwie na ivya Kalonzo no kwenda kwia the last man standing kana na press conferences na jazi ya Azimio for now is not Azimio is ODM and ODM is Azimio ask me why why nikesa kwithia ila sita affiliate parties so bete Azimio ODM is there, Wiper is there, Jubilee and a few others. NAK Kenya. NAK Kenya, yes, no, sawa. But to the other day, numerical strength, yeah, those political parties. Yes, nundu kumone tembea na Jeremia Kioni. Lakini Jubilee na members 28 Masagwe anda chama kiu. No, ele mazijitiana Azimio ama mazijitiana yono de manenge to leadership positions wa katika National Assembly tuna Mark Mwenje no was a position ila ya Sabina Chege and two others the rest ni maumie kula kwa Azimio na maya affiliate na government so ila tunene na azunike ila tukunenea tukinenea Azimio really at misplaced na
Kalonzo stand yake aile kumeka a stand imwe farm na jazi ya Wiper tapati yenda kwase position ile kwati ya National Assembly na Senate nundu wa munga mawo, so be it. That is to mean me ready mundu ta Robert Mbui enda ke deputy minority leader nundu izuni ya coalition izuni yomanika pebi ndabailo isiale ila wendie kuma weno bebe chama mumye kenda resign agri resign kenda by election wait kibela nikendoka na chama kila wenda nundu walikire na ino out of light ideologies. That moment kile za mambia kwetana meeting hizo ile ni mazia Azimio affiliate parties nisi endorse Kalonzo ta Mutongo wa opposition teka Jeremia Kioni na Eugene Wamalwa manevo na kana kwa Jeremia Kioni atongoze chama kikunundu members mo me UDA Eugene Wamalwa atongwezi ya mbunge atano na dio ndema mwithukezi ya DAP Kenya ninonie members maingi ma Wiper mebo na maybe ya melo yokola kwa Kalonzo. That's a fact. Babu Owino member of MP wa Embakasi East aisie niwe na agana isie niwe chief opposition leader nundu wambe kuandika katika mitandao yake as you will stand with the people kunigenda tumie that mindu arino Wiper no he look for partners within ile neta wa from Azimio na from other like-minded parties na umakaambia kutembea na Kalonzo tawe Mutongo iwo mateye kuyazi na Azimio ile DAP Kenya makwenda kama na Kalonzo mongame alama Jubilee mara thukumana serikali mope openly na machazia ithie tuthukumana Dr. Stephen Kalonzo Musyoka we Mutongo itu opposition. Okay. Peke wa weta mheshimiwa uende na komina. Kwanza whether mheshimiwa Kalonzo no kwenda kutwika the last man standing. Yes. Homo na press conferences. No really no kwa honest nako. Akando me Babu Owino ndikwenda kwanza Babu Owino. Babu Owino is more of Gen Zs. Alama tunakuya kwa Vietnam na duka duka ni pe mundu go benefit kwela kwa Gen Zs. Ni muta Babu Owino. Peter Salasia na Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Ida Kalonzo nundu ICA is after forming government. Nena mwedu kise iyo. And Asia ni wanenge party leader directive kula kwa members magama ajois. Umondeane no monde. One nani Asia maya ile kudiko vitu kivya members ma ODM agita kuambia kao direct na amo face Raila head on na agita declare war on ODM. Katika Azimio members ma ODM ni ma Wiper ni akota yo ila wazi where members ma kumeka dibe tukizia what impact magwe menayo nenda Kalonzo no kwenda utika president no mabato no media bena differences oyu lakini no weza kwenda ndo ama ODM no ndo operate mo kuma 2013 to date wazi ya mabalukwe na ke babu eta John Bandi oyu mpaka abitukizwe niwe chairman ODM Hassan Joho mena Oparanya ni mo deputy party leaders ma ODM regular ni Raila na Opiyo Wandayi niwe matongwezi tongwezi team ino ya opposition niwe matongwezi katika bunge na hiyo kiasi hii tuituka male izie maanisha ndio kwenda kudua we is their support lakini ndio kile mheshimiwa Kalonzo o monde no waisi kana assume ma ODM mekalia UDA no let me tell you something kuna mayeka lagu let me tell you something kila kinapini na nabila kila FM aweta president yanabi katika azukuma ukutane na yeye no azizie ila president on Thursday unaendie Mombasa alama na ya Ruto must go mana akitaka kuchand praises ya Ruto mundu akoza munda jo sia 20 aya omabi kula kuna watu maandamano manake ye mazubika matangazire maziti ivye tuima Ruto nendo kutavyale Tuesday and Thursday this coming week and going forward ndugu wa Gen Z maandamano ingi nadhani umewa together hasi handful na hizo ka contain one police ti leo naona hata movement nundu ina siasa ndio wayo
Oh, thank you. Bwana FM. Tuigukwa yulu wa Mheshimiwa Kalonzo kana ni wewe na mwenende kwa oyu nondo watata kumwithukisia we mwene ni kwa tino ithitwo yatia mauneni make enena na wasia ubwa wa mwenende na ase yuni wa kutete enende na ni official opposition leader na tondo maluki ana weta kama mheshimiwa ni kana no na endosiwe ate we no kubothesha endorsement yezo ya Azimio ni akwiye yuni wa Azimio party leader. Okay, no zionga aziai undu wambe pe undu mangu enda kwetekelana nake. No uwe kulea kwikia to kwenda kongana na ODM. No uwe akathukia kindu kiu. Ti uthuku. Ni ato no chatho kiata Bwana FM. Pela hizi na iletha athuki yumbika bau unenyu suku enaguo. Yu nenyu lo nene taile ko ne anene te sindu kethia nukonie ni wathukite kukongana kwake na ODM how aile to kwithai nundu Raila nu nezia kwitikala kana nu nengani andu no itikile kana unenganite atongwe ai enda na zaidi kala Mheshimiwa Kalonzo ile kwazia andu asu maitu ma Azimio muzumbi okwete kumonza yu ithete ine zaidi kala mathi na nandu maitu ma Azimio kunda ile kwazia mathi mekale UDA no whether nuku manene whether nukwazia mathi mekale aishu yu aila kwazia undu wambe ithieta Azimio andu asu maendie ni maitu na muzumbi areidiye watanio yitu kambi yitu atena loza witu na nundu thuku muno kureida Azimio yani akanena yu akwete Azimio nikana nundu akitumikela hizi akathukia yu ndu zu kwiwa wa kwithiwa ena mukongano na mheshimiwa Raila Odinga nundu ti uwe muno kwitha na mukongano nake nundu uwe wawe nikana atongo yano kilomwe ena ati yala make na niendo gutebizia ba ati ma Odinga alama mwati yeta ati na ndwala winamo mbunge sionthe ti andu anini muno na yu ti uwe kukongana na mundu wa muthembo swele kwitha we mwe na owe mheshimiwa baazi owe muthukumi wa andu makwa mutongasia uno tunakwatene last time nenda ukutabia tia ikana pai muthenomwe Mheshimiwa Kalonzo aketha enda Raila nenda ukutabia katika ateti yao ndoka makule makwia pai mu maitha wa kilebinda na wini wote na kilebinda pai mu maitha wa kilebinda withia kondu akitumikina ni mutu na kubetuka nioneni kana mezilia kana kila mundu ukethia woni wake weke mathukani lakini pale kume lo ndungi ukethia mezilia sikumasi ofiania kwa nipenda ukethia etha nipenda penda kindu keto no tuma mwetho mubwata mubetuka nite ni wasubia muno ukethia mubetuka no nduna biga bandu ukethia ndukatungiwa na bege nduko mangwenda kutabia mundu lo kwetwa Erastus ndo kutabia ziaza cia mbino undu cia bangiwe not less than 30 seconds nda kutabia ziaza ina cia Kenya ndu ikunawa Kenya pala twambisie ila twakwatie wi yafi paimba itatu ila siezekela chaende na cia ino toni wa kunena yulwambi mba isu itatu niziba nikima neba ya yani na nipumwandani na andu asume atatu ila mekalile nthi katika kupanga utongwe wani uzundu maisi elima kwate ni yemaze ni yitu utongwe te kwate ni ateli na te itengo yonge na ni utabizia ba mwandani na kiimani ni zia kwata ni na zia tenga kueli ya na yus makwata nite meli mwandani na kiimani whether no pena suspicion na yuni kana mandilina suspicion nendo kote biondu mekie yima amandhie ilamba ingize ezekela siendesi yani lakini si ayo nini namba hizo ni si aisiba umone mugamba ungene mugizi ungene mbaluye ungene ni mumeru ungene mundu wa coast ebinda yu ona anduma no this time maneana na yuni utabisia ba mundula okwetwa Erastus musumbe wambe asumbikie kwanza ila wezi otabweneza ozie mundu wa mwandani wetawa munini wake mwe amuye banzi amuye debunike amuye nenda mwandana ke mazi kwatane tubweze yani na mazumbega na mayuko mi na mayuko thaiya
wethi ya mundu wa mwandani nake yu niwo wiva aliko zumbite ila wazumbikie nundu bekendu kumweze yana yulwa yana kima na thiyani mathigwana yu atumiye mwana ucio aje yu ni mayebu maikela mundu eweka na ndio tula tupale tunini thandatu nitunga azumbika ana tu na nendo gutabye mutumia ucio nazumbikie 24 atwikane passing cloud first forward yo monde baati ungamene ndo wile kila kiendele chao kila kiendele mwanda na ki majikwata ni 2022 uzia hizi una kwanzia hizi nizumbikie aya nawe yani negera iya ne amanio ndungi ne amanie kwenda kumanda ila mbaisi amanda wani ima kita kuana umwaka oza ila mbaisi thandatu umwaka oza ile nonge yosa ina kana mwa yosa itatu nonge yosa itatu lakini ile i numbers niko kwenda maitiana na kula ngili maneli opo undu siasa sia Kenya kwa bahati mbaya na kwa cheba kingi tinesa kuma kukona siasa na mundu witu na mbaila yitu tinesa kuma ba na ona yuka adiela ni ongolia yi ethani tumete ba wejo ila wendie Mombasa mwandu ba Mombasa mejereka hayo President Ruto no ila mundu la we mbandi wambati una kimane la matapi weka nano sakuyu mumejereka hayo mundu wo mejereka ya mundu wo na niendo kutapisia ba uwo titikele kanatile bado tekwa mundu itu na icho kwiwe nenda withukizia akoni mazimu bana ndo wata yondu mekwasi meazia Kalonzo bomwe na betu yumeazi niki mundu nimekuona yu aunju nuto notwika musumbingilile na miongole na Mwanza ateo pefa kitazi mbinge na nenda kuota bya njeni nzi no kuwa siwetwa si mundu zineza kwa jeni si unje nake waziasa tiyeti kuona na tibasa na aitu kuna kala tu kuna ta kamba timando tongo nenda timanonduma ikundi no kona si itatu no mupaka tikamanda na kikundi kila na tuwele ba malayo lwa myongwele tikazi ati ikundi si itatu pe ikundi lisi kala sithiukite ku tongo ine na ito eleke kule sikala ithiukite tongo ine niki peke ndo cia bangie na cia bikaza cio mathotongo ni cia ni asika hata sithengeane abantu bomwe nela sina lani ye pala pe to bena thina ikundi su ni thengeane na yikwa totongo okay itinga yeke data itinga ni wa mami chutene na yuno ni wa mami ikundi ni kiana yuta yu ndo whatever kala ke nande kwena netinga na nduma ODM itinga na tongo ma ODM ni bana cia makona Gen Z pe andu meo me support meo me sponsor na wao me sponsor nao ni utapize ba andu ma ODM mekala katika board room manazia Gen Z sponsor na andu ma kimani na manazia uniki manazia na meazi unikana matele mi muzumbe na mutebuya nikana mwikebuya nikana mamwe andu ma kimani ekala na meoka makathi ka bandu maukeuke na katika kumutelemia ati na nini unengania andu make ni manengi ya positions whether ni sio mateke kana yu mateke kasamuka uni makatumie o kwanza yema kekalata kao la temperature it is 70 degrees ni yuki 60 okay thank you FM wala sio wewe mwasamo no mheshimiwa Kamene tuwa au maana nyoso be mundu weta mheshimiwa Maluke baya mubuko miwando makwa mutonga waise kana no kutungia mheshimiwa Kalonzo muvya muno kwebinda yeno ndo awo mungamo wake na hindi sio ko itino banini ndikathi kwa za 2022 ni tuone kila chaende ye ondo mheshimiwa Kalonzo wanena ya zende so kwa hata mheshimiwa Raila mbao idio ndele kila chaende ye kuya amume kulia ekulio na ekulia zune sio ngamba kukulia nondo niwo witha kambini ya chama cha Wiper tunamba okuliangi mheshimiwa Kalonzo oyumunga maola wena wo no aikele CNN kanata we mundu ikambini ya Wiper no ikele CNN kana ndebe ndo kanondo bawiti na tumone type ndo ka oyu palo kinete kinelo kinete kinyungi nyamudiai kana tuyono la Kalonzo tuonie 2022 ni mubea na mbetekilienda nambo songia theu nambo nondo ngwe wa mindo ba FM ayueta na nonewa engineer Maluke aweta the same mheshimiwa Maluke kana yuete kuona musimbethe wandie
ko Mombasa cost na perception ingi kutweke kana yusia ya ikukililie mwana nwete siasa hiyo ndo ithaukawa ano andu na nitu isi followers majoho oundu witho aenamo nondo manengi we andu manengwa kila manengwa mailelu makashauti tunajua hiyo sentiments ya andu Mombasa zinaendelea kutokezea and they are not happy with it nye nini education ninge ndio likonanga likonde wa Mindo X makakuli are you telling us ndini wa Mombasa mundu la wonie nonsu na etena ko yete yendo to recycle atongoi osu weki mbesa sia stadium wa disappear osu weki people are bitter but twikika kusebya nzebe nundu na following yake my friend na nalando wisinesa ma background matamana isiasa na the name of the game me utumi waikenda pa umile perception yuma onduma musumbe masobye nitwesinesa musumbe ona eko ya Kilifi no kuya kundona watoka Zakayo aketwa muizi aketwa chao what am I saying? The true people are yet to talk. Na ndio so ni convince. Kana maondo masobye. Now things have cooled down. Aye. Asuma ende na utumia alama ona kwa yasiaya. Mungi meona awandai meona following yo bandio na following yake no mwana unengwa immediately all of a sudden no so you announce manae prepared kwata likai ground wenyu amepata but what I can assure you it may look like but I know there is a revolution na siana isi ukete they are tribeless tribes ya inanganya yes that was what was being done before but they carry the majority and they do not care well let me give you a good example di nasiana nasio wazindi siya na wenu do you know even they don't understand menda na maukula sianesa yes why am I electing nini why do you tell me to support this one na niwena tangwa mamu siniambie juu ya tribe ni nini number way dindi motabia tribe at this age and time mukitevi achao I don't buy that card it is fading if not now by 2027 undongona mayevi educated it will be loud and clear aya yoga kuloni yako ya Mheshimiwa Kalonzo imunga mola wenaguo andu ingi ni mereto maimona ayungama pomwe na bayeto ngenyele beni na ibendoka nye bekumena likile siasa na naimo studied he's very firm he's very committed he's very firm and just watch the pace nothing will deter him Ninaona ningi tio manena ko hii karojo tukianza hii tutalete hii tutafanya na ile perception nandu kuonene mena kila kibudia wese mukamba imubudia kibudia kiu but I'm proud not to nengete siitwa na space na kuona ni yes anaweza kuwa na msimamo na ona timu msimamo ni wene undu ndhithi ende nai na he cannot afford ku turn round alikanena nyeisi ende na uforandi in the name of a comfortable kanadwe sijui attorney general kanachao no the people are greater they mean more than those positions there thank you Mheshimiwa Maloke tuwa mwana ni uzu pena position ile itieli position ya AG na position ya the normal na maondo ma East Africa na inaoneka hata siyewe chama chamo hiyo indi Mheshimiwa Kalonzo no leanile na kiupyo kwanza azewaye munyini wa Musumbe na ndesa kuthea kosa mwana wa AG na by position ukwenda ndeni wa serikali ya Kenya kwanza Mheshimiwa Kalonzo bo itina no nenete ya kasia ndiye ndaki aindi itina peona kila kindu aisiende ndeka ayeka pena kipata kwenye kitu na kwithapo ebinda ino nondo abe ebinda bu obwiti na wenena nemwezi oyu ndo mutu ya mubea nondo amunga mola wena ya kwitha na munga mo erastazi unanenga wendaya na nenda kwa sia we that argument again Eugene Malo ametumia the nasie
ukweli nundu maina anengwa those positions ukethe mainengiwe wona luka ya sendia nenda kwitha ni honest nako kama Mheshimiwa Kalonzo no nengwe age definitely no na anengwa opposition nona Raila ndana anengwa kibila akatwika no anengwa minister but lo anenga na andu make na anenganie ibinda ya handshake ena beneficiary wa gumo kamba anipo Mheshimiwa Wavinya Ndeti wanengwe CS nundu wa anengwe kila chatialia Raila anenganite andu make na no undu wa mistrust ila ithe yavo katika the whole relationships the whole arrangements but naisiali Raila na nimesema mara mingi kwa hivyo ndo approach ya election with the same team kana same coalition no atumite previous election Raila yake avoid kenda kwa avoid mundu ambie kwa quote MOU ya atumikite bandu tunjo ile avoid kabisa sisi hii ilo nengwe myana eno ni president anengane ona kutwi kazi ya is not aware anengane deputies make mele Raila no wezi ogete kutia election ogete kutia campaigns ya Kenya na enda kutia chama cha ODM kitongwezo ni mundu umete kuya umete eyane na andwala me ambitious katika within ODM me Oparanya wa Western na Joe wa Coast na kure ile ino ambio manengane kuya andu ano mawaipa na nange mometa betrayers kana makameta nikendo twike waziri no urelinguishie position yako katika chama so Joe Atwika minister wa mining ndende ya kwithia deputy party leader wa ODM Oparanya Atwika minister wa cooperatives ndende deputy party ku party leader ati omwe Raila Odinga now no kwitha kwa NDC yako manaingi ya chama na manenge muntu position definitely no man elsewhere lakini Raila lo katia mundu akuya umete okay yani yero yani nundu yu ndwiza kuzapa ndwiza opetuka deputy ukanenge a normal member ngo kuona Mheshimiwa Babu Owino ena blessings ya Raila lakini Raila no amudison be wandu nundu kwenda kwa peace certain quarters utana mbothi kubwa efe kwa ODM no yeah pa ungamo wa Mheshimiwa Kalonzo nibone kwetete ndio kwa mito nibone kwetete ndo kweli Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ai vice president miaka 5 na ile tunga mu bya nundu ni wambe ukamba kwethi yakwa at that position lakini nikaile kulika matune mando kana ndali ka vice president through election agire kweta kwethi appointed ni Kibaki naja lebindezu Kalonzo wa vice president utena bina muno nundu ibindezu nila kwa ina coalition government ila wewe ya Raila onaetetea kwithi yegeteto mukeka ute full mubindezu ila weta umeleta mukeka hujaleta choo namna hiyo now nasiali aka nengo these two positions na akiwa nizia guni ndemo nenganiano lakini na opportunities yo muno ya kuredeem imejiagira nuwa kuona Mheshimiwa Joyce kunena proudly na Mheshimiwa Wasia alama na mwita ile zito ya watermelon yuni mo kiza wasawa lakini kwenda tweke na mwe ni mcalling nundu iza kwazia ndugedo watermelon na kuno kwetongeza kayo tweka ne tukazia muzumbe kana ula wa vice president from there we will get it done okay. But nenda kwa saka mwiso nikana Kalonzo katika serikali hivi ai disastrous kwa career yake na 2027 is do or die for him na Gen Z masi ai andu amena miaka miongo randa no etano na kwambatia whether umete kwitu kandu mere kwitu they are tired na kila mema rona kwa vanthino ni maofie so maile kupaka na magaviko bana tena pali kandu yang
mena focus na mena energy ukethia umundrera niwe president ukethia umundrera niwe president na miaka 45 na miaka 79 sorry na maandamano amogere ma jenzi magikari yari zaini ikole ya kwira na courage tata President Ruto. Okay. Bwana FM. Nicho kitu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, the former Vice President of Kenya. Otavenduka muungamo lawe na Mheshimiwa Maluke yasia no kwitha no ndu utanesa kwitha anengwe mianesu kekane weyiwe Mheshimiwa Joyce Kamene atuike waziri wa assets. Mheshimiwa Maanzo kwangelekanio abethini mwakethio Mheshimiwa Maanzo na ndomeza ambiano mugethio bono Mheshimiwa Maanzo atuike AG ela ozi nicho kitonyo tuma Mheshimiwa Kalonzo apindwa muungamo lawe na kwao undu wa mbei paka twaneka muzumbe thano gwendo nenga nekindu ba ailo nenga Manzo East Africa together ana mbei ndavi azino ndo nengo. Okay anyway is no kindu to mention nenga nawe nitwende onesa yati kindu kila chaila kutek chaila utuma Mheshimiwa Kalonzo Musyoka efa na muungamo no kindu kila easy no resolve. In fact ni sindu ile very basic cha katatu ni AOB chambe ni resolve yani utu wake mwene akazia nye Kalonzo wa Musyoka ni the twengitwa watermelon na ateo yuni ebida nebi maprove wrong yi tulangi nyogete ona ketwa pake kwata ndika kino kabau na I live yani azikala koneka ekete na nene mboye ya muno ake ko nundu kwe mabinda maingi muno wonekete ate kwiko kwe mabinda meke batokanya ibinda ya 07 ibinda la waiti onaiti ndakwatara ila kuoko na ibinda la waiti kana onanda thukuma serikali na kwi kwa biko bana zinyi natu ka mundu wa sumbe uru nini boya muno we hani utuzu wake wa ngone undu wambe utu wake wa ngone akatwe kana nye nini twite ngone kana ni kaloba ni wetha pe kindu kana ba ikindu ba hani bongwe kana na undu wake li atongo yala maitu mokamba meba kube na Mheshimiwa Kalonzo nindo gotebya otongo iti kindu kebitha muno mundu no bwa muno na Mheshimiwa Joyce ne wisi Mheshimiwa Maluke ne wisi yani umande wa zindu bingi muno ingi very personal sia family ugethe oputo muno na yani ngali wenda andu mebu maunje naku kwa ukunenga moro support na ndipo ngulia tongo imoito mokamba magazi ona kethe wati na Mheshimiwa atatu tiungama na Mheshimiwa asumia atatu na motongo yuto Kalonzo wa Musyoka nginyate thai uzi na tina muiki na maikwati kindu kimwe nyene tabaziana kita wa muiki na mayazi Mheshimiwa asumia atatu paipo thenda mwe yune tume andu ingi kwanza tume andu alani zila mbaya siana sia Yakobo tumwezi 10 kwa thimu gazi ndea wafu ila manasi okie 10 maize kuitoneka kuendo nundu kuyandwa athuku muno elo nimo maize tikathi na tikazinda aina ngutapye mesia kwa kachuja ija andu ano ele atongo yala maitu mokamba melingilete Mheshimiwa Kalonzo Musyoka maila kwa sababu mwana la nominated tiunje na Mheshimiwa waitu na yutendo prove Kenya kana baibandu be watermelon thiba pape Mheshimiwa wawo ukwetwa kuweta na kweka na endi cha katatu andola me ayuala winamo andola me akioni me wamalwa na langi mengale kwesu maungamete nake ono maimunenga atongo ibitu mokamba mai matayo maimea twenda mukwate mutongo iwaitu koko pe no ngwenda itikalana na Mheshimiwa Joyce uwonekana tioseo nyaba kwa ndino otani kuona mutongo itobara ula ngavana na tamu yake yathela ona no tangu ikwaje tamu isu yake yathela na wele kwe thane pembeza benefit wende yana kuwewa aina yu athi kwa benefit isu nusio kienge musala njo the same ona ngavana waitu ona kau no tikwate to kambo gethe twina mwe serikali ngavana mutua niki musumbi wina appetite isu ya kurisaiko ateti
na especially ala mami one onga ukule nona nukuona njoya na thina wa muzala nukuona obara nyena thina wa muzala wale kule makulu aya mutongo yuno ukwetwa mbandi utumiwe treasury ni the twa MP binde asama kini ukulia hii honestly na andwala mana sukuma undu no meta wanjenzi yo yani kaudhi ko kaiba onetha no kamwe kaiba baba ngurikana na mheshimiwa Njui completely na tu ine na ugu kuma ngone nenda kwa kila kithiwe ateti mekalile undu mekala ndeta ateti na maase ni utetea territory yitu ila litawa uteti na masikini pa mesani na ni matete ye territory yo na yuni jo kuona yuchugwa mheshimiwa Njui ziwera metumia system ukethia musumbe ajiku kwa ndumeo shangilia me shangilia niki nikana ateti asu maendozi we nikana ateti pala maisa maende onakuya maende onakuya na nendo kutabia hii ndio means what they are succeeding unless twi metho muno unless ni utabize ba rastas unless twi metho muno they are succeeding when we ziniki nundu me ya Kenya na Njui simaze wa yambuke na maloma za wamba habuke na peke ndugema pe muneni umwe weta wali njiru wa thokuma ibinda mo ina yizie na watabize ba yizie wathiuzie mana na ngite ko yake thakana wele kwetha we metho no itono yiga komana na Njui kuma katuma ndu nega komana na mbe wa makatuma ndu na makwataka bi maiya utevo uya akathelile ona kumwende rosima yu atongo imaitu mo teti pesa amekala ameoka makazi hii yu iye timbangani ya kuma mawiyani na yuna tuikae sapo unu tuzubia mawia maitu na nebo wona amekala mbi yani ukona ndu utamesilelia ukona ndu ya itinga na mundu lo kwetwa Muzumbe yani ndu utamesilelia na watatolika nono Muzumbe onakulazia the other day on a titani anakulazia hizo zingi ayazi hapa ni serikali iko hapa ni amazala siviti mlipeana ikaisha hakuna handshake yani ugulia yani na ni utapizia ba rastas atongo imaitu ndelaputa alama tele ni mheshimiwa Njui na mheshimiwa Maluki alange on the watermelon mundu utaasi andike ko na gazolewa wika ona ti mheshimiwa kalozo muzio ko itweta wa watermelon ni utapizia ba kindu kila uruto mwenda Muzumbe wetete akazi kindi za kwika nuneki munini wake aise atete itemu makenge na mekwa de gwilika and with the ndio rasta juu saikalandi ndio kasaikalandi wisilio bo watu atongo imaitu moteti yani ni kuona pepa ndu tikenga wata Kenya na mokela metha mathika ni chao metha maizobia mawia mo na maozio mazobia mawia mo atenye kila ndo no matavia maizobia mawia mo kwa ndaia indu maluka maizobia mawia mo Kenya ni kwenda andu meyumetie nundu especially kumangilile na miongole na ile utongo yotu na waambia yani pema thina maingi bebo mapia sala mauiti makisom pesi ndu wene ne so ketha nusiene na paka toneka nisiele kwisilo si utangelo ona ketho atongo yesu mo nimeuzubia mawia mo masubia mawia mo 20% na mayazi ona that 20 masubia mawia mo 80% na mayazi mape mwene ndi witu tukuona toko thina na maimo shughulika. Thank you nende mwana muzeze nende no kilungu cha kuombea siasa Mutongo TV na Mutongo FM ketha ni ndo atonyelela omituki twina tongo iba studio ni twende nonena namo ulaiba kubina kwa ni mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi ni women rep Mutongo iwa county ni ya Masaku katikati ni bwana FM Fred Mbadha mtaalamu oteti na indi baya muthia ni mheshimiwa Paul Maluki MCA Musakwe ward ni ya Kithimola kwa Mutonga Kitui West County ni ya Kitui tuivano na mowe sethi ni twende na kunena ni yulo wa maondo ala maende na ondo kuona onenya witu nengukulilie wena ku yona ta woni waku ni weba mheshimiwa Kalonzo kwa wenwe wena NND no kuona kwa woni waku toko bendwa muungamo na wethukesia hamwe mateti vara mheshimiwa Maluki no kwa sekana mianeno no kwithanda neso minengwa ukatuka ni wa minewa ndamelea wena ku yona ta
na pia naona ngewoni yolwa broad based government kwa woni wa kuiona hata tongo nyambo mya woni wo ku itina wandateka cia thimo no 10 nengwetha ndisioka kwaku nisome mautomani kwisa Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya Erastus Kithuku anzo mo page isu itatu cia Facebook tu imwe kwa imwe kana live na inde ndeni wa mutandao wa YouTube ene sengire mwende na kwati ya mono kuma ndesi anza YouTube neno kitosoma mautomani Mutongo TV so FM official namba ya simu ni yebauke 7 nengwetha ndiosa namba kana ngwasa simu cienyu itina wandatika oiteva sa 0799870066 kwa huo kuna simu hivi na ya simu ya vika na oinge ndeni wa mtandao wa X ni ati Mutongo TV KE at Erastus Kithuku nengo kaitina wandatika iteva sa mheshimiwa Joyce ndana ambo yosoma SMS kuyamwe media to mayona mheshimiwa Raila Odinga totomea majeshi make nai nondo netuonie 2018 hivi ya handshake ni wendie na tuwezona kedha ni na president Hulawa hivyo president Uhuru Kenyatta tuona maendeleo la makwatika ni galekoni ya Nyanza watu kama mheshimiwa Kalonzo na Alangi ni mati wenza ini tuona 2024 kendio uchathio mheshimiwa Raila Odinga wanaenda ti wewe wose lekari ni majeshi make andwala anene chama cha ODM mendene wa serikali kwa honi wa kuno na mheshimiwa Raila Odinga totomea majeshi make na kwiendekeja we mwene kana wesaithia we mwene niwe wafaidika kumakula kwi majeshi make mheshimiwa Raila ni selfish mheshimiwa Raila Amolo Odinga nye kilango tabisio bo wake ni ndiye ndo comment mononundu mutumeona kuye na ena majeshi wina momebo na ndine na wando ate that na ndene wa Azimio opposition na no tumewa oi conversations ndo tunaende yutio nena netwese ODM is a divided house nondo be alame kwasia vimo kambobo kanga mbokea nondo te 2027 ibika mutumeono to naitha minete ndino vipa ya mukwate okendo na be alangi majority mena mwenendi na yose mutumia to na no koye na no kona divided house no wona ilikaba kamboblesa amwe na kasio kaingi baya bangi akasia sisi atujaeta sisi atuko kwa serikali no kebya kindu cheka la kitumbuthu kanete indi ni okutabesia ba nona sumandie nondo maine athibe mutalatala kekai manendie bena agenda kana kindu kietwa cha government broad based government isu betha abe mitalatala tendie baya niki ukethia be agreement ibe document yo bandu ukasisia baba document whatsoever na nondo mundu utina keba kwetwa musumbe imwe muno na kuya manengo myeithe anona ukona mbandi ayithi ewa mundu kwetwa ndi ainengo information kila chaile ikika ni mundu kwetwa ndi junior wake na withie baya ukwita kwa musu ndakuthengea na sindu sikunwa undu utenda nundu thua atafanya na bai agreement ibai chao na itese mundu ni kwathana na nde ready keka na ready for change ethane kalenda kamba ithuke ukono eko otumaundu twilio to connect GNZZ na kila kionene na tikindo na connect GNZ it has been there from the very beginning no you understand chapter 6 of the constitution ya siata tikono o wana unanju uyandekando tikono wasise ngewa integrity wote kambo kweki ya Max he's not ready and as for Raila miaka nethelile uona ndena mindo thibandu yu prayer yake no kwatio wa Africa akarita lakini nange teisisia bayundo tao kitia kenyeno atethe siandu na iwa emie na wa amamie nundu Africa politics ya kui kuna wasi crooked ndungu wasiwetwa ba akalika yondo waema akaiya kathingithia akanengo nusu mkate kakana akanengo kioko nengo but that is being very selfish to his people and I'm happy nondo ninguona you GNZ sila siamba Yesu
siyokela Okay. na ikamwe mumetutumia for very many years. Thank you. Wazi ni very selfish kwa ndo make. Mheshimiwa Maluki, nuko na Mheshimiwa Bwana FM amweta Itinga. Thitwe kwanzia makanenge itumia. Andu ala methana ake mamwatie kwa ibinda yasa makaunga manake nginya muthiana indi tina aizo somoka. Undu mwe nda kwasia Raila ni mundu wisi ku reward ila itwa loyalty. Far from it, izu ni opposition ya Raila. Nendo sisi yani tumi kuma 07 ila Raila wa mass obviously grand coalition government. Raila abanda la mongamire nage including la mependa ngono la mabalugile eta nyaga nominate MP na amunenge minister ona kutwike vindesu niyo mbaya mukamba yaye na president candidate Kalonzo Musyoka nangilo ongamana Raila ni wa munengie waziri nda propose wa Kalonzo propose ni Raila oyu ariwode deputies magala medite melo kwake alama azia Raila azia left ni left right ni right nenda kureye kindu imwe na body chairman wake pe alama kuu sana Raila na yu andu maku ya yane no ni we kitu mana isiali Evia Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nukwenda mama back abaki wenemo yuguma yuna kwenda ya nozelele na akiorganize ekana nena agency nundu akino akite kwila iro akudandia agency movement ya thelai ya kile voge another something serikali kujata kwenda kumezia ndo na mwene akiorganize na akevya katika forefront nundu ila kinu radite including ngona bullets zigwa ngalini yake izuni nikenda ona nyai mazi yu mutumione tested ano yake kiu nenda kwa sera intention ya president candidate ya kusoma serikali na cooperation ya Raila na serikali la sivyo andu make ma benefit ya wathi Kisumu wathi the entire Nyanza province kwina development iulumuno na bayo ina Nyanza aidha we serikali ni niki andu asu ni mesi akisio na ola wenda anga lobbying izino nene mutumio gwete ne FM Itinga ya ili twa kwati isi abo mena bachetwe pena thina nenda kuroja kanu uno neme ndiweta ingi going forward na this coming week on Tuesday enda kwa byale ndukete shocked to na minister mmoja alde wa asal kwiwa Charity Kaluku Angilo adengero minister ya asal President Ruto ende na consolidate oikla jendete nundu campaign siambe ya immediately ila wa nengwe kebe lo wa nengwe BMP women rep kana chao you campaign siambe ya immediately anu mwene ndo ambe ya next election. Yes, next election. So nundu omwana omwe nengwe mukamba kulo dia leo yaje wa mugamba wa minister yes mugamba no minister no minister na nazi yale tuiza demand mwa katuma katika serikali leno na tuyaete that high percentage tu kwetia lakini tuikuli ondo ame kwa manasitie manengwe mona na manengwe randaru I'm sure president de kwanda kwazia ila support una kwati to kambane nukuru nenge na manza mundu urona ku bulldoze akathukuma na mutevezia kumambia kura sia 2027 o percentage la na yale no tabia yes no tabia hii utegemea jenzi mana nenga demand sio nape mundu na caution yasia wathi katika any battle na mwine kwazia mwe formless mwe leaderless mwe agendaless na mwe kwenda umit and wangi no mateka advantage nengi alama na mbe this demonstration now ti jenzis na yumas ye yudu ina konzoto wa serikali ifomwa president na konzoto yao na maina kiongozi na ODM no mas ye twakwatite 48% ya kurezi ya konwenze yonde azimio na yudu iza kwambia that is stakeholders of this country
no mpaka yuma muye twaze Gen Z leader wino ne Kalonzo Musyoka kana ne Babu Wino kana ne pana ne yokera kaka jize rata makoure kala ka Samuel maze ka Samuel niwe kiongozi vitu nigeendela pena negotiation na bego endeka leader wa Gen Z wili ka Samuel kana Kalonzo kana Babu Wino kana wala makwazi ko matongwezia buni kenda kana na demand but na sia Raila yes pa mama yake lengeze ne lakini reward ya andu make most of them thank you kwanza maka nenge ti selfish politics is all about interest. O you Raila omeka nage unena amandite AU na AU chairman ya Raila ni exit plan yake ya kumasiasa ya Kenya. Okay. Au meta statement. Bwana FM. Mbea mwewe bogezia kamba na Raila atume kamba na kuma 2013. Mheshimiwa Kalonzo ngamana yake nginya umundi indi paumela ka opportunity. We hosa na andu make amayana kala niwa izema nzima niwa rede ngewa ya nzima monde mayendi wazima na Mheshimiwa Kalonzo mazima 2013 azima 2017 2022 amutele nzima na yule bonekie opportunity ya nafasi sia CS then wa serikali ndi Mheshimiwa Raila ikiyala ndo mage ma ODM undwambe tinga nese office undwambe baziani sia itinga na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nikuona kindu twita some ideological difference nikuona andu azu pe kilo mwetha pe bandu ideas yo diva hapa nini nundu yukwa kondo no kwangelekani yukondo itinga ni nonete pamwe na andu mo ni manona ni better maka kwata kuoko musumbi lakini ni kwatie Mheshimiwa Kalonzo ndanona au na yu ukona itinga inengane andu mayo na musumbi I mean itinga inengane andu mayo na ile onengane ma Kalonzo ni kwithiwa itinga yo ni pekindu ya oniengone kwayo na itinga ya aziati nyete itinga na andu mako ma ODM ni safer kusubia musumbi kwititia niwe na munini wake lakini wethe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka woni wake weke papukani okay tinengana andu maitu serikalini itinga ya azia na andu ma ODM they not tinengana andu maitu serikalini ana Kalonzo akulwe tinengana andu ma azimio serikalini tike ma wai papo Kalonzo Musyoka azia ye kwamba ikwetera iwethe amena pepa andu woni wo utaendete unduma na woni wo kala kitumero ta unduma ni chao nenda wote beketu mina kimwana uchokuwa Mheshimiwa Njuzi weta itinga yoni yene saasi ayo sia kuma siasa siibasa na yuni kwete kuseubia strategy ya kuma aluka na peke ndukia waroni Mheshimiwa Maluke na ijagu undumwe itinga yenda ukuna sindu itano with iyumaluku ne ya achieve sindu itano undwambe thina thina wayo mwene wa ati yonyete itinga kaumaluka anga siasa ni sia Kenya na pe undu wake langa umaluka ngati ya ODM yende yata na yino ndu nasia ijake thia ba ODM pe atumia na na thina na ndwele muno mundu weta wanjo na mundu weta waparanya lakini wethe dinga ni kwenda withie utongo yu wa ODM ni wa si wondo utona kui na ugoye na njenizi ndo wethe zilije na njenizi akilini ni yuko de kuzilia wolo bwa njenizi kwa ODM wenu na nizi kuona Mheshimiwa Mbandu aya Mbagazi East aya wo bwa tangenzi ndo no mutia ODM hata akethia okay no ni mutie lakini neka sort analysis threat ibabe njo na babe obaranya kuni ndimu na threat izu hata yakano zo obaranya ana njo ni manenga na bazo rikalini nikana ni mabe tange bo with the sazi abika ile tezo bika National Delegates Conference ya ODM kila kemana ikalika niweka sababu kana neka isabu niweka na niwakwata ateo nienda kuutavizia ba pe mundu mona ize kana serikali ya Kenya twazia ina 4 arms of 3 arms of the government lakini pe mundu naize teina i arms 3 ne 4 naize ve 4 azia tinga ya 4 dine tinga niki nienda kukutavia itinga nitia ndo inge malalamikite maya se ine kanesa baadhi ine kanesa
ateo ni utabia nenda uri jugwe mheshimiwa Maluki iwe ndo kwenda kibaza ndukone teto ko ba ukambe kamanda mundu ayo tozu na mheshimiwa Ngilo nundu nenda uri kila kende yu tingenzi ni twekalendo tusobye uya witu na uya witu usobya wata tete ateti nundu ateti kilo mwana wese oka uga maluko tembe tu na heshimiwa amele usenga muno uyu andu maikuya mutangazi witu muzio lakini uyu ameita bya ateti kindu kingi nokona mama jangilete muno nundu ndongi mesene namo yuko andu abe ateti mama atia nelo kona musumbe aikonelie kazela kau ni wese ateti nundu ukaweta ngilo kambani withia wiweta mundu ula utebaza na Kalonzo na nutona kunea na akamba mageiwa na muzumbi nutona landi ba na kadi yesu na kalandi na kadi yesu wana bailata nendo ukutabya kadi yesu ni umukwate ateni bazendi utainayo na nundu atubeza mayaje after all no mukamba mwenzetu na ko na tie kana ndena andu mheshimiwa Ngilo nandu na kuunyi njuma luka nenda kwa asiati undwambe kila kita wana sabu moteti yo tinga nenda takumeka we kandu nimeanewa kana mayanewa yo bene ikianewa na zitata uyithi andu mayo nimeanewa na zitata nuithi akone kwa thimandeo nundu uguo wita kwa niguo ukathio ngaleko cia akone kwithia niguo kwina maendeo na kwina maendeo itinga pate muthanomwe wa etha musumbi na nda etha munini wa musumbi na kondu au no uzio gethia otwendeye credit kila kinenga wa mundu ni wanewa niki itinga kwi serikali ya kiimani oka akakima serikali isu ya kiimani akauma lokabona kindu na yuko serikali ya mwandani ambiyo zimu kwethwa ambiyo kibambe ya mwandani ya musumbi wa tena moyo akima uma lokabona kindu na ingi ya mwandani no kimie na kimie anengwe kumbi noze kumbela wenene kila ndo treasury uko treasury ni kumbe yambi andie muzumbe ati wa muzumbe nendo kwashwa kindu kema nye ndio support onoka ambika ndiye zo support if anything ni ndio support Gen-Z na ndio zetu support Gen-Z udubeyo na ngikuna tuzimu tungi kutwa akiwenene na baage imani na support ya ndo asune wenuka etha ndo kwenda inuka nende ibila thandatu sawa na hizo thandatu make sure pay la ibna 1 pay kibela cha treasure kiuti kanene 2 pay mauta 3 pay roads 4 munenge ibela thandatu na imuzumbe amukule na yuna na nina yuna ina nangani ibela imwe no wete kala itatu mwe itatu sio ndiye zakuosa kunenga ibela tu kabanga chakala benjeni na nyoka ne muzumbe amwe oza ibela imnende netinga yoza ibela na yeke ya mubuko na yenu kana yabi kamusiyazi ndineo na muzumbe ba ate yiko sineo na muzumbe pa andumayo membezana iwe alright indi malo kapyo ekatukanenga na credit balaki whether tikita acrobatics kana tikita isitwa ziba yo tinga nitatai kama sababu alama yo masiasa kama kishua yo andumayo na sehemu yako ni yako atashia serikali. Thank you bwana FM mheshimiwa Kazimbi na mheshimiwa Maluki. Alright, nenda tusome SMS nenda tuithikize nake mwene ndia ciara kumo zecia ningwathia kana ngwira ndisoma motomani maku na imwe kwa imwe nenda kwambia na Facebook unenge woni waku ro nenda nyawitu kiwoni cha umundi bwana mheshimiwa Kalonzo yuni motongo ula wena NND kwa OU na we woni waku no iba ro broad based government ino tro nenga history ba wetina cooperation coalition government handshake government aito broad based woni waku iba mheshimiwa Kalonzo aleli monga mono wina uo na mianezi umela anewa ose kana ndakose ngwenda kwa hiyo otomani wako kana woni wako enda kwambia na Facebook ni movia mono kwa ndo labende no sisi naona moya ingi mono asante kwa YouTube na kwa Facebook la mwende no sisi mwa kwa imwe solo modenya ya following from Berlin Germany asante Albana zikio kwa Maluki ya following from TZ ngala kwa Tanzania asante sana Nzonzi di Stevenson ya following live Mr. Rasas asante Gideon Mutwanga kwa Roy all politicians are the same Dr. Felix Luiz na kimo nukutwa mesha kuambua ya Movesi Norway 2027 kila kivo atavwe mwa atembe Kenya yonde pate kuthomwa Ruto ni wa sinema watch live from Mwea Town Mwea Town ngala kwa kuya
Embu County Mika Kase asanti. Mbidi Brown Kahawa Sukari asena Nyuki Getugi Ngenie well represented. We kukwetwa Getungi Ngenie. Hai. Guni kuna Nyuki asanti. James Kivaso Mutunga ya Sekeria Paul Maluki ni ndongo ya Kidhumula kwa Mutunga wode tuko mbele naye kila wakati. Maluki osu mwana wa emiwe niwe ya Bentez Ben Faith Maingi Mama County Machakos ni cha kuku Kalonzo ni wenza ila ikwete laini Buffalo Soldier more fire. Faith Maingi Jairus Wambua chambu kwa Machakos tuko pamoja. Salimia Bwana FM sana na uimwea ni wo itinga ni yekie ola undu waisi ikeka. John Mutuko Kalonzo Musyoka ene ndipyo Ruto ena ndeto etamikwe ni mheshimiwa Kasimbi usaleke na keka Kalonzo no manya amanda agenda yake ya kisiasa na ayendea na kutembea adho eti kwamba isi on this ya Kenya. Daniel Mutuko niko ndani from Minnesota USA. Kuku imbeza lakini kwa utawa Minnesota. Kwa Minnesota lakini hawajasota. Magete kunoka le kuizuzi ya USA Moise Trump kana ni Kamala Harris itina wa Biden 10 ya madhao. Patrick Mangoka ama wewe usorotana hamudu tuzongeta imwe Kalonzo no we Mutongo ola we ngoni siandu 2027. John Mutuko ngeleze mama ola na uimwe tuyese unge masako. Okay, mheshimiwa na kazi Joyce wa Kedwa Victor Chalo Kalonzo my president 2027 newe ngakonia kula yakwa Steve ngene rasa skeli atongo yasu beke ndonda isakuelewa kwa ibinda yasa kura itengo ne mheshimiwa Kalonzo newe windwa na NND inde kura sia thenge yanzebe ibindo ka kwa woni wako mheshimiwa Kalonzo nowe Mutongo wa chama cha Wiper no ti Azimio nondo Azimio ni na vingiwe ni mwene kila makwati no amemba kila makwati no amemba atatu mheshimiwa Wamalo mheshimiwa Tuju na mheshimiwa Kioni ala madhamie chamani cha Wiper. Okay, Fredrick Kamote chambe keli atongo yasu nenda kuweta kana Kalonzo umesi vyu mbaka 11 2027 one uo mwanya musio wako sa usumbe nanzi ndindi Kalonzo the 6th mama Gen Z shikilia hapo mama Gen Z huitwa mama Gen Z Victor Chalo kadiani twaite no Kalonzo nondo newe withukia siawa sewa mwene ndi kwa sewa Kenya chavo Kalonzo ni wevangete views ni Victor Chalo Simon Daniel kedi atongo ino imea netwa matamboa asanti Samson Musyoka ni kwa timu ati Danesa mono rasa tutinde Danesa isliye base Nairobi tekamwe kuombeni Patrick Kimongo ya jambo rasa zigotea mama na waheshimiwa sana alafu waambie mama okay zia zendo za simu yake maybe simu zia heshimiwa za ingezi na mbeze mwege onanye mukone ya mukone no ba ngoze sio kio mbingi na maybe ya leo si na mbingi ni ona bato kwa simu yake mystical bayo ndio modete ya lakini anawe mukone ya zinga mumanda chuma ke maka mbaye ningezo kumukwati kanake zongonia uzi mwizi yo hizi ya heshimiwa yao na maluge ba mheshimiwa maluge ba tuone azimu za ingo kama hoza FM wenu hoza julevi ndenda kwa tena wode mbisa FM no ndo mona kwa twethate kwa tena Charles Mololo gele sia tongo yasu rasa zina mitambo kwa Kitui South aende vundi ma mitambo Kitui South kwanza hizi kuili hata director Loise uzune mbea Kitui South TV nende ukwata na saidi ba mutandao nego kabisa Samson Musyoka ngomba wito Kalonzo Musyoka nowe wekwa twene ainge ground nondo Ruto na Raila ni manoisie ni mona nisie maina vata na mathina maito na muno muika wa Gen Z kioko James kedi atongo indavisi atongo yasu twenda kuona Gen Z kuna serikali ya county not only serikali nene yoka okay. Alright naindi kwa zune wa mbengale kwesu mitambo ni alecha niwe ni alecha na niwe niyo ende no okay niwe ende no thine kiwa kwao yu na no kwitha wetu kwa tie ke7 ngale ko Yesu kwa mituki ko Yesu niyo information na nengo yu ni director Lois Mula Julius asia enzomo nitwalika vai kumbeni ni enda ukuta vyati Kalonzo kuma oyu ni muvaloku nondo Ruto
nukwatie kula sio ndesi ya Raila kwa Kalonzo ndakona kibela kicha usumbe kele Kalonzo na no tonya ukuma Raila ondola ukuma andu maketika Kalonzo buya mwingi muno ela okewa ni Ruto utani elo okewa ni Ruto utaniweza wewe akaya kozi ya mwingi ati yekula sitalwa katatu Kalonzo datonyo opposition on akaongelelwa ona akaongelelwa manzo munyanya ulo mukenga Senator Nwali gwe mixini Jonathan Mbuva irasa zingelezea tongo yasubu no kwa wani wako this is not the broad-based government we were expecting, but a kind of weakening of opposition for sacrifice of AUC broad-based government should have been the way the composition of IBC should be as a parliament passed it. If SKM wants to be a strong opposer of the government, the likes of Honorable Joyce and the Wiper MPs and senators, including from Jubilee and DAP Kenya, should work an extra mile. How ndo watu wa intelligence SKM will rely on, lazima wakuwe friends of government ndo wajue more about the government. Lastly, my question is, NARC Kenya exiting Azimio Oka coalition, might she be going or being promised the slaughter of AG? Na uambie Honorable Kamene wakuwe more careful na leaders wa ODM or other parties kuya simi mandoto na agathaga muno. Haya naende mheshimiwa kana mundu wa FM kiucha mheshimiwa Karua nisi mheshimiwa Kaluki na mheshimiwa Karua si ondeni na kindi ya Karua ni NARC Kenya. NARC Kenya kuibeta Azimio kwa mwene ndio kuona maybe no whether NARC aenda kuiba serikali ni tuweze ni lawyer kana mwanya wa AG maybe no isaidha wesongea kiutu endea. Kioko James Azimio imeisha ndio ukweli. Boniface Cosmas Kalonzo hata wezana na Ruto as far as Raila ako ndani ya Ruto kwisha Kalonzo kura za Ukambani zishagawanyika. Kalonzo for now ako high ako confused of what to do. Ben Kitangata chawo Kalonzo ni wibangite rasas ni ovamu lolongo kasina alafu wetwete Albanas Mateva wayo kuombeni eda Albanas Mateva ngomu manda agoma kuyama kuweni kanayo ni kwate ni wosu ukamba wa pipeline Nairobi tuzongeta imwe ku pipeline imwe ziwa meto wakamba ini Albanas ziwa matu asante ziwa wakamba wa pipeline Edward Kiete rasas uniki ukumba wa Kalonzo utoneka na ivindani ya Kibaki no tawe wasumbe kiete Kenya maendeleo ala methiwe na ngalama kuthea niki Kalonzo na Kalonzo ai munini wake megule niki Kalonzo kumba wake utoneka ivindani Yesu Paulo Kesiangaze Kalonzo is the last man standing kalebo opposition na Adimbaka ballot 2027 Raila betrayed Kenyans and supported the government Doha Qatar tuned asante mondo wetu wa Mola Julius Nzomi otomani wa kuna ndo muyainge kandi sisi otomani wa London na soma kiye Kioko James na soma betikilende some wa Simon Daniel Kalonzo na ibusosio athauka kalata nesa chambe kumanda ateti kuma ilembeta siondesi ya Kenya asante otomani waku atongo imao kamba kai ukenga Kalonzo Kioko James Little Bob I have hated this regime but because of accommodating Raila in government I voted a brave Ruto ateo ni sie idhia ni kibela ni ai bana ndio sio atumia hizo omeka kizebe ni onayu ni support Gen Z idhi mpaka State House nane matuko na namu wanana kwina maana manene mabangiwe okay wanaozia sema idhingi na State House haya ovao banana Kiambu etinga yekuwa ene na imuno ateo Kalonzo na kakengeke that's a dead government Sylvia Jose ngalakosia banana ni Kiambu County Samuel Mutuku Mwangangi Kalonzo na ala ange na sio tamani Kalonzo na ala ange makwatanite mama anda esietwa yingi ya coalition makwatani mama anda esietwa yingi ya coalition nundu Azimio ya ile utumi wa nai ni ala maminete kutanga sa misimamo yo
Sylvestra Kitele Nzilo, stop wasting time. Kalonzo can't make any change. We, hey. Agundwe na munga mmoja mono. Haya. Mumo Kioko. Hi, Erastus. Hi. Kalonzo Mutongo ola wena enendeba manifesto ya Waiva. No mese we. Ameandika Waiva unasoma. Kalonzo hananga stand saa yako kwa giza. We. We. Haya. Okay. Enena nai. Mwani wake. Boniface Masharia. Kasi mbikula yakwa ningwie 2027. Uboko meta view. Lakini bakwa Kalonzo mbumizie kwa mbo. Utonomba ka 2032. Kalonzo yeziki okamba na ti uwonde. Ya. Uzia kwa takula. Okay. Wiper leaders ni kuswana na mene. Mumo Kioko nendi mwetumeka mwana yake kamba Kalonzo sahi is engaging Raila on press conferences zenye hazina ground. Remember press conferences za Sifuna and the ODM Azimio iliisha tene. Okay. Martin Data, Erastus, Nesa, Ronald Mbidi Asia, Ngedesia Tongo Yasu, Mono MC wa kwani Paul Maluki Kivuti, Maundu Mama Endeo agonite Nesa. 5-10 Haya, Joshua Mwakavi, ni Joshua Mwakavi kuma Sofia Kalonzo, batane na Raila view ni Lwele Simone. Anaende Loise noangevesha kana noambegeza kana kadhina kaune goge ndio no shughulikiwa kwa upole sana wala mwedha mwe kuombelwa ni thino su Kioko James Ruto 2027 number 1 Ruto Waiguru number 2 Rigathi number 3 Kalonzo uzwa mabango makazini makakwatagula 2027 ngethi kwa honorable Kasimbi na eko kwa kwitha side ya no FM ketheka mwa siasa cia Kenya ituike complicated kila mundu yu asaboti Mutongo yola wingoni yake mwa Miriam Makeba Mutua ngalekosia Kenya Israel masako asante niende no mina mautumani ma Facebook mautumani 5 nikenda ni YouTube kwa mituki ngosa simo ngwetha ndio simo sienyu kwa uni no kitaosa simo Joyce aike kuvaka Kalonzo mauta mana vaivinda imwe waungamana ndeto yake noziki tumira ila otomea oi Kalonzo atesi na eyunga na serikali na aitwaya ando make maendeo Kalonzo aitiwa vau akwete vau mwena vayetwa akwatisi ou olwa kana akamba nitukwenda kisomo number 1 number 2 kiwo 3 mwagiwa stima na malelo number 4 osu etawati Alex Mwanzue nake Samson Musyoke asena niwo alama na mweta watermelon nemo na nimo mathethi ma enendi okay motoma nyange 3 nikaenda ni mine Facebook Honorable Benjamin Mulandi huyo ni MCA wa ward ya Mutonguni kwa yake tuye Erastus Nevayo kombeni kama kawaida my brother Paul Maluki is a game a brain we all need in this country's political leadership Kalonzo ashuke kabisa hii akausha kabisa he made the right choice I'm supporting him 100%. Asante mheshimiwa. Okay. Mondo wetu utumani wa moja. Abedine kwa Dominica. Kalonzo alumeva opposition na ayambesya maundo tenemwa. Asante kuondoa mawoni menu mautumani menyu halamu edha mwende na utuma ngaleko nesu ya Facebook ende naenda kulika yumo tandaoni wa YouTube na koi none muyasiata nondo nekuye ngwetha ndisisia mautumani menu ngaleko nesi ondene nokete kwa simo 0799870066 isino namba ya simu latu utumia kisebeni kwa nungo ni ya simo na tuyithia tuyiwana nesa wethe eti wasiwa kwa TV na radio ikenda tuyiwane Paul Mutunga Erastus baba ni umisie ngwa na Kenya tumwene akwani na kimecha Gen Z ende Raila ni wa hela kabisa kime Charles Ndeti sahi Raila si baba tena Musyoki setra zeti baba tena Mwendwa Junior keep it up you are doing great job asante Chandra Kimote Kalonzo tosha inone YouTube Peter Motuna Wambua Kalonzo is Oka not Azimio haya Susan Nzuki
Okay. Susan Zuge naona utumani wako asanti. Naende kiunene nawe ata Musyoki Maithia Kasimbe aulizwa wao wako Azimio ama wako Wiper. Stella Mbithe Kalonzo ameisha kisiasa. Wakamba tutafute another kingpin. Cause Raila aliona Kalonzo hawezi saidika, amkeni jameni. Mapema ndio best. Watching from Kiserian, Kajiado. Alfred Masai Rasas, I support Honorable Maluki. No Azimio. No Azimio minus ODM equals 0. Hey. Peter Mutune Wambua, Raila for Kano. Raila from Kano to NDP. Ibinda nezu yeti na. Bernard Munube, yote yawezekana bila Raila. Kalonzo tosha 2027. Ndani kabisa. Musyoki Maithia, Ruto 2027 president. Samuel Makau kabisa wachana na Raila, ni msaliti na msidanganywe. Medosa Rasas. Okay, kiuni kia already. Paul Mutunga sina soma. We Paul Maluki kwa Gen Z fake utakuelewa kana Gen Z siete elevating nekana isioke maandamano nondo bado Ruto ndana itavala bekwalia na ke mundu gwitwa David Mutinda Tavia Maluki mundu ula wende ya Kenya usio mundu ula ukwende ya Kenya usio nde soko ni Ruto. Stella Mbithe usio songelonge ba uyolo Charles Ndeti na somo tumani wako Benjamin Muithi Kalonzo tosha Kalex Kithome nake yasia minai kibuthia na ilake itatu mukamba ni mumaitha wa ulongi wa niko wa kamba niwo chanzo cha utome wa nai andu mambai laingi naende Rafael Kioko yasia haya mambo ya akamba kukaa ngumu ndio yanasababisha tukose maendeleo. Mambo ya akamba kukaa ngumu ndio inakosa tusimamishe tukose maendeleo. Joshua, and I was among the victims of Mavoko demolitions, and Machakos County have neglected us. Ask our women rep, Madam Joyce Kamene, about the matter, please. Haya, Mheshimiwa Kamene ngo saida ndi monenga mwana maybe a reply kiu na respond. Rafael Nzioki, please akamba makwatane na mobilize ando mose ivande na my register. Aya nendo so motomanie 10 kwa kiatianisho nikenda no sesimu kwa metuki alanda na soma nondo inge mwike tosiokelela no mbetikira ne some alanda na soma hata mundu kuitwa Mutuku Cornelius Kalonzo ni waaye kabisa, whether you like it or not. Awezi win election na kejo Justice Muli asia Kalonzo aezi kuwa president juu anataka kupewa kitu etishika kwani ni ugali. Kalonzo retire from politics. Matiang'i ndo president wetu. Kwetu ni Sekuru na atumutaki kabisa. Usuni mwene ndo wa Sekuru. Usu mukamba yu? Eto Justice Muli wa Ngaleko Isu ya Sekuru ni mwinge kauntini ya Kitui. Na ke monukuta mwingile masibanzi ya sejenzi tuko nyuma ya Matiang'i. Na ke Samuzuki ya siarasa zikendeka sana. Raila is the enemy of the people. Alex Muya na ke azia msaliti. Na ke mundu wetua Benjamin Muithi Kalonzo tosha. Okay, motomania tatu mwisho Kalonzo will be the 6th president. Sijai support mtu akafail since 2013. Na ke mundu wetua buy sell prime titled plots properties ya zemwa Rastas lilikana Honorable Kamene street light nisi aboye na kiu no kitume to sane what oversight role do they offer along water road total darkness na novo Honorable Rastas we no kala no katheka muno kumbe zini zilale lozu na ndi nene tete atongo imama sa kuba no ngaite minister wa Maundu Mamwaki Mheshimiwa Nathaniel Nganga tukanene yakeu ngaite Mheshimiwa DG Mwangangi tukanene yakeu ndi noni matamu ni manakanie otondo awarene bonesela noni matamu ni makanie in the university
pau Ngalagwa University kuma December last year mayesa akana ni kwatia serikali akaunti ya Masako na serikali nene ni maende na kwatia ni kiucha ile lukaambeleo theka muno anu kwa kwene bonese lano Julius Chalo Paul ne motomanya ile mamuthia asekuma ngatekosia kitwi South Motomo Pateka Lonzo wa Musyoka ko Eastare Movese nowe wena cheni cha umulika enende ma Kenya kuma yu nginya 2027 nowe twesi usumbe wa Ruto ne muthelu naende wa muthia etwa Eunice Mutei as Rastas let me recommend Itinga for being wise to maneuver for self and his people as opposed to Kalonzo who always loses and benefits zeros to self and his people. Asante. Haya, ninaenda koza simu Loizi yomonde nendo nenga simu 5 pekee. Nendo nenga simu 5 sioka. Simu 5 ni siongwenda. Haya, Senator Sandy no tumani wako Senator Dani Maanzo. No tumani wako. Akiuli nene ngwathenikia. Haya, nenda simu 5 sioka. Nenda simu 5 netele simu we are live SKM tosha mwene game niyo kayambe 0799870066 kevo hiki ya wasebaya 0799870066 toza simu 5 teke sio kabla ya tongo inike ndatomine Kalonzo kwa sawa atupe mpango mapema na aanze kujiuza Lawrence Sandy Kalonzo yetu hedho wasingala kwa sianza salimia honorable Kasimbe sana na Mr FM Alvan Chalo Anthony hello Mutongoi ni nena nao Mauya wa Tito Loisi wawita bena challenge yes Mauya wa Tito ndio kuiwa neza lakini kwa nena ai Loisi ndiko iwa Mauya wa Tito kabisa pole sana Mauya wa Tito kwa kayingi yakatwa zizimu ingetone Mauya wa Tito ukayingi tafadhali haya tose simu ingi yes simu ya Kele ya Mbetu hello Mutongoi ni nene tenao aya uziwali kaneza indi asemba no credit credit cha motilekela top up no yoka yingi tafadhali haya hello Mutongoi Rastas wati ndata ati na ndio tu nene tamwaje mtango ambitini kuma mtipindi tina karibu sana kedi atombo ya tu ni mosa ngedi kendo chambe gelando moko change aja Kalonzo itengene asiaga yake itaukata nondo itenge ela kwatia itaukata itengene atongo yalogo kapota no basi ose Babu Owino ana yake lakini Babu Owino oyi kwa na tekwamini njaluo kwa baladi ya sita nondo akoko kontrolewa ne baba kui yetenge neno kwa mama araukata ena chance to pato tongo lakini araukana au wakamba tijo kato itona asante ni muvea haya tose simu ingi simu ya Kelly andu singe siambe na faile simo neva Kiambu Kalonzo 11 2027 Joel Kaso asante netele simo Abeneko Dominic Kalonzo alomeva opposition okay hello Mutongoi no kangi Mauya wa Tito ni wokaneza Mauya wa Tito karibu ingi ziwe ni ajaike kote nende kaiwe titino mundu lazimbe kaiwe mundu la watu anyabi wo mweta tata na iwe zila ila ino na beka ndo wawebundi isiwe na nika kwa andu make nundu kiniwe au kaina kuko withi aiku mande ya kama kawaida no zemba bala bezilikale nundu withi babezilikale bo bekendo
mande wakatwana ko na ujetenda tajati njangendi wazi akamba tajati njangendi na ikendi zitika no jo bitongendi teka no December zilikale ni tekaite kataba kilati utata myako itano na ticho katiuka hiyo nyundu laila weka ukeza hivyo nando izilanga bake wimba wade lile konza imba yade lote hiyo tu kalati kuta myaka etano jite na myaka ba 15 tenza zilikale abaikendo tawita yani aja ko umano nenje indi inoko baya mundu ekutavoti ona ludwa no meumyenda na no mombaza kwanza ita momea zaime umbene yani tabia kalondo elumisie endo botije nundu ndakati ati yandwa yanukwa kabaluke botije ni na tato liga mara kalwa nuko lile ko atimia na tato meliga balazi atimia ti bozi inge ona kunena ula wigo atimia ti bozi. Thank you Mawuya Watito. Na ila ba ya ukite. Nukuza kuwa munene wake nundu betu beza tulati umazilikali ni utetikelo tia kwa opposition. Tuno nginenda tulia elia muno. Kwa londa ndio mwezi umezie na ke laila ba yai. Imwende omoteo ndotende ayo ndumoteo ndio ba ya yuna ke ande akabuloga kasia ko tokibila sino akabuloga ndo akato ku Kenya. Thank you. Thank you. Aya, thank you Mawuya Watito. Nenge simu ingili itatu tumine isimo. Aya. Ndatumine. Netele simo. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nene tenao? Nita wa Patrick Kimongo. Patrick Kimongo kumangala weba? Ni mufino wa Masako. Ndiye na kulia tongo yasu oikulia nini? Kulia. Nenda makulia hii. Yu mheshimiwa Steven Kalonzo wa Musyoka ni we ngomba wala kwekuatia kuokamba. Na Kalonzo tumukune kula ibinda nene muno. Alafu ila twazenge ya kula. Kalonzo atomeza ongamite kindete akatuya ongamite pupyo na ndauma lakini kidogo tukitozenge ya kula. Ndapendo ka maybe ndakwata na laila kana ndandikazi ya mano indio undase no support mundu. Kwamba umavau tusyoke yo laila nake. Nokuletea kule itu nake Raila kume binda ya Moi binda ya Kibaki binda ya Uhuru ne binda ya Ruto asosia wende ndende na Abhishek lakini nda Abhishek kumangyo si mundu ila akireta kutwa sikireta ambaye yakamba yinye ne kula siyae pai mundu wesa umela ukambani ukethela nzela kwanena na anena nayo asya twisile bane potwisila ona kwikuyo ona kwiko ne potwisila no zongewa. Ni sawa na sana. Thank you Patrick Mongo. Aya, simu enge dominate simu ile. Nienda itatu sia mudia ine enda ile ya simu ni ya nani? Hello Mutongoi. Hello. Ozi wa Semba. Ya, ni credit kiuka na. Ni chao kana network. Okay. Aya. Nenda simu ile siametoke. Simu ni siao. Simu ni ya nani? Baadhi wena wa simu ni ya nani? Alama kale kimeze wa zimu. Simu ni ya nani? Aya. Alright, naindi. Nenda tumini bau ngalekoni ya simu naona masame to masonga muno Atongoi nemwethukisie nende sunwa wasia wa nende alama to cia isi mawoni mo naindi kwiyalame kwenda kalambe alama kunya makulio alama mi mawoni kibathukanganio nenda kwambia nangu mheshimiwa Joyce ketha maybe ve museze kulete lo amavoko demolitions ozu ndiye sotonyo musungi hata ungi kule ya oversight maybe no musungi na kwiyala methia wa mai kana Mateo mbathukane Mawuya ma Atongoi maitu ende nondo Mutongoi county ya Masako no usonge kwanda tiko ili
Ene ndo amakolu aswamwe na comments isu not wende na usiwa or to yasia. I'm sure oundu tewa like majority nengwe wa moyo nona maithuthia Mutongo witu Kalonzo aende na ongama ekidete na ndakatatio tia mwenende na withie we form take ngewa demolitions netweseta na demolitions ila musumbe wetekelithie andu mambo ya wanomba ba athiriva Portland. I'm sure isu ya wetha inene nundu ke ukonge but hiyo ndio tunajua na Portland twameatia disi kitheka no sene sindu isi amosumbio na iwona tu andu maile nasio nundu nyetate ye personally na kitheka kiwe chaaniwe na andu aha nene meona share sibo asuma national government and I can tell you and take it to the bank netate ye oyuate yakindu wethe achokete okunela kona bawe nange ama tweka mae mindo ama te andu maitu na mama alikwa matwa wa kotini mashtakewa no ila silikali uyithi yakindu kitumbo thanete but nene sebe ikwani maende yose koti tona unga makatekate be ikwani maende yetu sika na makanengwa compensation nemewio wasia we really spoke about it na try insist no sio makeki wa compensation but so far nothing has been done na kiuninge tio kindu cha kwatia tikaende na kwatia nene wa street lights ko masako na ninge ntie wa musongi ya siende nene sizu si under the county on and then a national government na netenewie mheshimiwa manena na county maseme make sure kuonde nime make sure stima kana matama ko malelo ne matongewa where wito ndio ni wa oversight lakini oversight ya devolution ti counties thika wa ma senator wito wa ku oversight then ya national government na kiu netuende na nitiu mashua wataona kazi yetu as we proceed. Thank you Mheshimiwa Joyce. Mheshimiwa Maluki. Nedukisia bai kule na kula directly lakini nedukisia comments ya mwenende ndo mekwasia nenda kwasia edukisia no kuwa yes nima kwa agree kana lakini ndio tu agree tulikana kana Kalonzo kulika serikalini ile net disastrous but then there no opportunity ya nengo kwela twa nene ya kulika serikalini ti Kalonzo alika serikalini yo noka kule Mheshimiwa Joyce na ndo mengi mengi mamkuniazo so ano mengi mamkuniazimo mwe amarerezi maliko yani maingi mo nundu wacho mona yake bela assumption ile ya we ta Mheshimiwa ailoli kabandu anengo myana ko Kalonzo yo no opportunity ya kunenga ne mundu alike serikalini lakini these appointments mala maingi itera zia individuals ti communities lakini lo wanengwe anu makazi ya mundu itu no nengwe kaindo na wakaende ya play opposition mundu going forward nduitikila andwetela Raila evi kuna opposition serikali hilo ikumuteza nenda vya ndumazimio alama banali ya mazimio mege okengala zazi on the meta press conference majaza ku support Raila Odinga kweti ya kivela na nitu kwenda na msupport kwa vila cha AU chama kwa hivyo ndazimia kalikila katika campaign sia Raila sia AU na President Ruto na kura ya Raila
wa ila zigera ziko kazi ya EU nundu izu kuna na sumbe ti opposition sia nthe munulorona kuteja Ruto katika kebe la kiacha AU OU kuteja Raila sorry no president Ruto nundu akamu kunia kura na ako convince colleague presidents kuma katika other countries kila mara ngani kwanza tuimuvoya succeed ndi kwanza nitu kwenda no mukwata mbau kumkwata mbau mukwata chao kunasie kila Kalonzo ileka oyu ukethania Kalonzo yes niko kwethukia psychophants imwe yake nundu be andu political career sio ukamba siende na ukwa na yini mama tinda ano kazizi ila Kalonzo ya commendiwa na ya update wa sijui mu azwe chuso iyo aneo chuso chuso niko mwingi north na agazi ndo rongweze nthi Raila mono yu na kumba uzu kunena na wokela press conference ya nena twende rumone athi Oma Bay athi anene wau sisi mimi kama kiongozi wa Wiper nimeambia watu yangu wasipitisha watu ya ODM anene kiuba kwa mavia imeagegwa mundu become strong through mabinda momo tazu William Ruto pa hii kilo tako manacho including kimango amavia kisi na this country na rudini we president twaenda kala katika it was soft zones together comfort zones then usumbe weza kala meta latency. Thank you. That's what I can say. Bwana FM oko kubi newa ati maitu mekwo ndisi anza ba Kenya na nimubea niwe twendete nesa newa undu wangu ulia wa Mwandu Mutongo i Martha Karua kwena nondu twisi Martha Karua katika andu ala meta wa watermelon Martha Karua ndatuwa list nisu utujiti mwisi na yani Kenya yani ni usenga yani undu Martha Karua urelate na muzumbe magaza ona maithu kumemwe Kenya ni usenga muno na no netele nye no ne usenyosu nundu wetha wo usenyo kwa Kenya ateo na uyo wazi yaka na baiki no kitatondeka siasa puni ya na zilwa ya yani endo kuya ateti on the metha kilo maizubia manola wake nundu ni wea na bai mundu tazubia wea na kwou no zio ke ndwa manaka na nyaba kwa kiwoni wakwa Mwandu Martha Karua niona wazizi ethia azimione tayambia kwelekala bala bandu peola muzumbi tutakwateania na yo imaelekala bunye ndiye thapo na wewe uma beta tena na kundi kuona undu utona kwetelo na bungale kwe yenge akwa kwaza kibela cha Tony General o mheshimiwa Maluku kwasiwa no zio well nimweze ugwe yutikilite peke nogotwa elosio kutokamana noze mheshimiwa Kalonzo Musyoka ulani Mutongo yitwa akamba niweze na mheshimiwa Geoni na na mheshimiwa Wamalwa na itwazi nazo kwa bakube mono tiwa pe kuliengitwa elosio kutoka kulio tano na mheshimiwa Wamalwa meba yanza mabwe hata me opposition aya mheshimiwa Wamalwa ni mama umete na ma western yes ni mwa iloni wazua yo pe andu mome serikalini mato no kwa maendeleo makatwa ako na usungi onithi niki pe Mudavadi pe Wetangula para nyayu pe para nyayu okay na list yende yuko ukambane ona monge ona Wamalwa ake kalaba opposition kwa maendeleo no megira no mokite ona na mheshimiwa Kalonzo akala opposition tuona mheshimiwa Mutua rambere na nini mina nibongo kuma alugela aya na mheshimiwa Geoni buko opposition paya kiimani pe andu me serikali ni makweta otwa maliku ubethe munini wa mozumbe ne wabu ni manengi we maziyezi around that tu na no batsongetwe ko onake kalabana Geoni kwa Geoni maendeleo no megira no maendeleo aya na itu yuto kamba yule tiba ula alati kweti ekangutepia ugoi
nuwezi twi Kenya ya kindu kimwe gitawa majority twi Kenya ya numbers na zindu icio thisi ya na numbers you ithie la twi na mheshimiwa ila twi na gavana Mutwa ta CS ewe okay ni twana kuongelwa ungi lete na momeoka na yu ithio uimethia na kiimani woni unutwana kwaje pate ngui andu azume kala nthi meza ni mwene meane nyibina uimethia na butho ilo no wasu nuko ni meane nyibina kweli uithi methia ne nyanza ba ube itinga na itinga uimana muzumbi no kuiwa imutethisia muno Juma luka peke ndu mwangu endo weta titaweta bana kina wetwa ni enende nina kiwi katika list ya Gen Z anongu akikulwa nando several na ningwendo no zonga ke comment cha kibila kila kina murongo waitu Joyce chama sako ibela cha women rep ningwiwa ondume kwa asia hii ibela kibila cha women rep kibeto teach abata lakini ni wisi millennials na Gen X ala twanenie mea wala tweke yingilile na 10 peke tumikira cha tumia teke yake pela keu nundu akamaitu ni methitwe me disadvantaged kwe binda ya samono na twase ni kana tume withie katika otongo inamba zioni twasiambatia no twikia kila county ukethia automatically kama meke ajua katika kila county nitakwata mutongo wa maitu now you kibila kiu yutikazia okay nitikite nikwatia mheshimiwa Joyce Matona tutabia tikatha twikite affirmative action mbeani ukethia maitu mezawa you know me yunga mitani na makasinda na ume equally no twazi kibila kino tebe lakini nye woni wako yutile ba timbado tinambo pikia ba okay na beo pata tikaendea na kwaje kana tina we wao kwata our ladies kwoko mubaka mambate mabike bala na itwa komete na kuukibela kiu no ngona pepata kikaendea kwetha kyo aya atongoi nienda tumine tuzendeka tha tutubike midnight nienda tutabigite midnight weseli aito mala mheshimiwa Joyce maundu ni maingi twe mino mundi ngewe ino twe so mina tunene kukaja lakini ikumbene tuyeke ya full stop tutia tweke ya koma tukaenda sela ingi twekiwa tick kunienda tumine ukatumia less than a minute kana a minute ndio ya kusiamuthia kamera yake neva kamera nino onene na mwene ndi twimine ya kilungu cha umundi na program ino ya kombe ya siasa ninebwa twende na uwania ondo kwende lakini mboya yakwela nene ni ondo ngwa siasa isongete revolution ino ni yaile come to being nondo langwe wobo wa siasa sia na mbaye ino nitwaile ambe yoswania supposing tikakwata atongoi oneko wetu obo wamba ya mukamba ukethia nitwise tikomete nundu atongoi mutongo iwonde wasakua ethia wa I represent Kenya yonde ketha ni cabinet minister mailetha mai present na ku make sure sindoini sianwa equitably maendeleo manaika nthi yonthe ketha ni siana ketha ni promotion sia alimo ketha ni whatever sector kila bandu that is my biggest prayer ngeweno ya tribalism naende o ambaye itu ti lazima nithe nina mundu ambaye yakwa baya nikenda tikwate kindu niasio ekatumanthe atongo ina withietwo kana mindset ya uendete baya ukathukume mwene nthi wonthe wikindu note kindu nikenda trial nthi no with it is a country we can be proud of. Thank you ni kwate no amina ni mubya muno mheshimiwa Joyce Kamene kasi wambe ativika koma twikaiki ya koma to be continued to be continued twabingu what muthenyonge kana mwana tukaendea na kumbe na ndi pole sana umundi ndo akuiwa na lakini wa batha mwana woge kumbeni asante sana twabara mwana onge twiko kwa bai kumbeni twendeze thank you mheshimiwa Maluki tumine ndatekemwe ndadungi ate imaitu mubya na elame twatete mundu wa comments yo endo challenge atongo nthe makukamba peni ndio mutongo yomwe alasa kuenda maybe lano yo
atongoize mbai ya mukamba twambo serikali ni to push projects ile tonoteria mukamba o twende na uzizi ya uzumbe 2027 twambe kwitia our share katika this government o twende na kwibangia undu na kuosa nundu pe andu makuni serikali kivila naenda kutoya lelu akuma Kibwezi mpaka Kitui na uthi mpaka Mwingi palo kwa mire waambiwe ila Senator Musila watongoze delegation ya tongo imakuma Kitui County matongoze na MPs mondama Kitui County na ange maukamba ibindezu na wa chairman wa Wiper na ma state house na ma negotiate na Muzumbe Uhuru Kenyatta na Uhuru yatekela lelo zwa lonjwa endo kutabya andu maingi umete Kitui mendele Mombasa mavyuke lawa ni kama kose kona lakini ni very smooth na andu marani mituke muno akamba tu need mundu ma take charge katika alamewo tuigeke Kalonzo konzini mundu Kalonzo focus ita presidency lakini maendeleo mena maana munombe wa Uzumbe tuitie issues to do with the water mazilanga maitu tu connect and maitu na stima mundu to not take advantage I know last mile connectivity and maitu makwata stima tuithie na appointments bingi tuikazizi appointment ya serikali ta minister na PS to another position to na kwa accommodate and maitu ila mundu ma accommodate wenizi communities from where they come from they do benefit mostly okay ko tuambe kuya siama zitu kando tu negotiate tambai to the state house tutekwazia zakawa shuka onagiza ushuka tuze kindu bau okay nondu antu miagerano yathela makanengane scorecard based on ila tuiba icha kila tumwetete asanteni sana twakwata ibinda hingi tukoka ba tukatunga mubea ni mubea muno okay Mheshimiwa Joyce newe umilila lakini parting shot na pole lakini kwa bongo tawera nyene no wo lakini nginela atongoi ala tekwo na tipo timane bate ina serikali ana ndo maende na utunya ndeno ukasisi airport neno netewe nyene senga paikendo ndukatele project yambiwe papa hiya ndo manesambe ya project mutumia kwetwa Musumbe aendena mukti auctioniwa papa indi nandukasia etikeso negotiate wakendo kiva na imbese sionde maite na maskondete nginawese wenge wa corruption ya atakelewa ila Musumbe utesayitekela okay pate inande FM no kumesema hii ni nondo ona nyindina vile ndo maloke no kwenda respond kidogo lakini president huo mmoja wake aje wende na mtu mdhobi ulo ayatekele ni mugene kitao mimi kuja na mheshimiwa Joyce interrupt nenda kwa siali wasoma ila sietawa characteristics ya developing countries Kenya ni one of developing countries na tunezo vika kwa developed na kweli katika that twende na kuyana issues they are common corruption they are common even in county governments ona kuema skulu it is a norm na yambia kufightiwa tuyambia kwa lutu ambia banzi na asiali yetu ina serikali itongwezwe ni William Samoei Ruto tuitegerekana tole alama kwenda kumya no sawa sawa lakini kwa huyu alama te kwenda projects chuka kwa normally maithi kwetia lakini alama tona hivi kwetia nenda tu kwatane tuiche project andu maituma benefit tukakula na mokulio baadaye mheshimiwa no support corruption ndo as corruption yeta no really na kuya corruption do support corruption na kuya features ya developing countries ndo meziet yes Kenya even Uganda corruption ili I mention one no kia mundu mbonye corruption ndo na mheshimiwa wake ngana airport ni tewe na ina atewa NHIF tutabia mbesa siaendi story for another day ukagule airport yetewe na where the documentations are na kuonia noto kwazi hii sia housing noto kwazi la tu kopos na la tu kunenga ne of course oversight to the
twina facts right nigira twigogoke nga Kenya. Okay. Mubea. Thank you muno Paul Maluke ni MCA wa ward ya Kithimula kwa Mutunga kwa kaunti ya Kitui West specific. Na ni mubea muno mheshimiwa. Mwanya wangu abingu katweka ende ya tuwa kiki ya komba bau FM yumina wene ziwe mina metuke muna maundu maingi ateti ya metha ya ate imaitwa Mark Masai Miriam Makeba nina mewa na Sara Kilonzo ndi lao mewa jizi alligator ate imaitwa la menzi anza nina mewa neleka itwa ya Madrid jina ziwa lakini neze noise ya iti mwana oso ya Madrid nikenda wiminia no naiwa na na ndiye alitwaiwa naye bwana Cosmas kuma kuyangale kwa sia Spain alitwaiwa naye no ndo mie kolawe neki okwata na lo ko tabia lakini no neze no zezi ono yuyu no na ku maundu mako mama sei jenesa tuweze bala mwati kosi jenese lakini naiwa na yo yende kuiwa nesa kosi masi ndatola cha neni wene Yesu mathayo na watabisi centurion kana woula we kwaku ni wathi ono yuzu we kwake ni wathi lakini yeye kwa timu yeye muno. Yes. Aya njuma luganye FM nina atana muno gwethwa nina tongo ya no na ene the matwithukicie na mutongo ina wetu nengete mwana wako nena na ene nthini mubya munene na undulando na kwasia tika ungame kuboya nthi Paulo ane kanisa ya Thessalonika balwa wake wa mbege lunguni cha gatano muzo 18 tipo yatete kuungama na pala teju tipo yatete kuungama nundu ugo unduzugua mheshimiwa Njuisi Igweta kwa kutrikula na zio sindu syaguo ugo NHIF thiba ekatrikula na zio sindu syaguo we ugo niweze twika zindu quantitative nizo quantitative ni kwaza imwe na ile netu NHIF thiba aya namba yake kwatrikula nyati okay ni tuna introduce iwe funding model ya tertiary education ya colleges na universities ni kufukumite ni kuthukuma ni sia twekethwa ni kuthukuma number 3 twina kikundi ki CBC ki grade 8 chonete zebala kiuthi umundu te mai wa mwanza telekele mai wa nana itizebala kiuthi pe mupango ronye bala kiuthi siana ila twina zio high school ni zineva si insurance yesu already as we speak ni mbumye ndebo ine tambe binambe nanga ino ingizu tukate ona sie na gray areas ta airport ambaye kana naizo kwisindu syawo tisiene aya ninezele lelua kumatala akizukeo ni ninga ingile baya donyo sabuku na ninewie te muno ile nesele ba kwanza kiao be kitwe kitwiku kwenda utunge wana muthanga na serikali na twine yone ya mina myaka etatu ende be mini pa ilelo pa yandu meze laba honestly baitu era tukulanye yule de na yumba kitu yu ikwandaiya atongo yala tena maona la serikali nenye bege no wete hawa angazi yake pa itongo iwazi naza kuwa undu mheshimiwa mzakwa waje yunaza kuwa wela wagele mugatha na ni kuo konzunga ni muthukumi mutongo yaza kwaile kutha analyst ya ati enenthi ni menda ni matethezi mathina ala na matabizi na langi makaumela yapatengu ine ndo gutabia na kindu kimwe kiteo mamika ndiye sika no kiiwa we yunju malo kapeke kindu kiteo mamika ni wisi wikulia Kenya makakwia maikuwa mena mbeza mubuko na kindu yani equation hizo ndio mamika ya ilete ba na serikali kasunge kujo ziu yani pe sindu sia wona tisi ya UDA na tisi ya Azimio yani sia Kenya onde mwamba itu ninguli atongo yukethea ni mozo mana makashughulikia enendi undu pa ile ni kanokethea twatambia yes na juma luka piuju tafadhali mbetekele nu malukile ba umala pia second atongo ila twinamo atongo imoteti mayu respond nesa pala benjemzi ma respond nesa na mweso nye FM nina kabasania kakwa good nikauzuite meza kwa na wenga ya bingwa manonge tika koma niyo bae kumbene atika umaluka na meza kwa ngaya thimekelo ni moyamo no bana FM mutaalamu wetu wa maondo maki udeti tuambie nage miaka inaku 20 kendu na puwe 2021 na tuzongete imwe kwendane kwa yo naende miana ya bingu katu yetu koma na oba tuinena
ene timu bya muno Joyce ni kwate wina mesa kwa bahati kwa mesa kwa ila ingia muthia wa iba ndio thocha na kuye mesa kwa waku awa iwatho na ende yogito athela woga wongela ingi mwajima maluki ne zimesa kwa waku toya ndo mako thimula kwa mutonga magethie na ende timu bya muno atongo inondo akuka ile ane lengi twekiwa ye nyeni twa rasa sikithoku anzomo na kuyo muthese ne mubya ndo otamanya na itungi nyava utwathika muthia keka tundu waku tuyitha twibano na mautumani maku ketha ndina asoma mautumani waku kana simu ni wako na ya emolika kana na maybe wa mathina wese vya mnime kumbelo bandu abawe pole sana kwa niaba ya kikosi chonde ketha ni wewe wako sewani umwe kati wa atongo la twena mo kwanzie mwaka nengi nene tio wekio nondu wa niaba yo twithiane wachu mwa ukite kumbeni ya siasa twekiwa ye ende ba katikati ya wiki no wise twithiana vilingi ni wa mauvo twende na kuomanyithia kila chende no kitika muno ivinda hivyo vya kisiasa ikuoneka yende na kwikinia muthenya kuthi ula ungi ninaterewa na andu kauta ala twatereane sana mo Benjamin Mwaka aigire kana no akwetie livoti ya kumbea siasa vilingi ni wa mauvo na terewa niwe Kevin Mwasia cameraman wala waikile kana mavisa mesa sawa director wala watoto wake 7 ngalekoni ya TV ni Lois Muthama ngalekoni ya radio ni Kamuti noe waikile kana Stanley aigile kana radio ni twe sawa na indi ngalekoni ya mitandao live streaming ngaleko ya Facebook YouTube mwene mavivie ndongo Joseph Kiteka aikithia maundu mesa sawa na indi wa muthia graphics mavisa azuko na maandishi azuko na waandikiwa ku TV neneza ni murembo witawa Winnie Ndunge esinio timu ya kumbea siasa kwioni cha umundi ni kuendea kiwio cha kwa ila komanesa twithiane eswingi kilungu cha kumbea siasa isiokelelo wakila wa kwambelelia kwambia saa 3 cia kiokoni tiwanesa